Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Club Manukau, driving great deals for our community. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Fulmar fitu bidu te leo te nei le tulas folo le taiao. Pai atu ia le taulunga foi le unanga ma tautua le afionga se uli malama tatu tala I vai funua pe ona yele ni as falaile. Ia fa te pele lofa male anga leo le tua, am te ni fo tatu poklami oli le li tatu musika falenganga. Fa te pele lofa male anga leo tatu mo te sida langi ina mo fai ona tatu tu fsi fai tatu tu mafuta. Iluma onu ua leo tuonu, ilunga pokalame fifia mai mal tautua le Samoa, pi ona yele ni tai au formal ni as falaile.
ua taualunga iai tātou pokala me malnei vai aso ia o le agaga le fiafia o le agaga le faafetailelii le o so tātou malosi le o so tātou poto nena i mita se tasi ai le aga o le atua na ia faataunuina mea uma o ia foʻi na ia sosani mai ate i tātou le ua faataunuina ai ma le manuia o tātou fuafuaga e maisa le tātou pokala me o touluga i lenei foʻi iā sefalaile ia e le toe tele stala o le tātou faatalofa ma le tātou faatulima lena tuina atu le taeao le pokalame le marua le taeao o le fala uma na fola o le tātou se faatasi ai le nei taeao ia na lau toe he pi mau atua le tulaga fo le tātou aso ma le tātou mafutaga io e tātou e vaivanga masani ia o musika o tātou e vaivanga pe ona iai o le eva le musika ia ma tātou fia le ni asfalele o uma le asfalele ia wa vai le banga ia le wa kako ia le asfalele la fila mal kako sumpa ia ma talo fatu lo sunga fa fenga ngal ni tae ba lo se fo paruia atala va te tia malo se fu malo lange ma malo fo fo lau ne vai aso ato ai tutem faiva ngal wenga fo ia o tātou tau mai fo ila o ngal le o le tu le fo tu la le aso io le asfalele nei te tia tae fo le fo sulu la lunga funga ele ia vi ia le lofa male lo malanga leo le tu e moni ele pese le na falonga i te tia oli le li o lo malosi fia ile li oli le li pe ye se tupe pe le se tupe wa me na fai o fa fita u de so fuanga male langa oli pe o ile li mana ia yo fa tai aso fua mai le so fa tai le tu fo ile i ilona nga le o le o fo ina to mo ta maftanga fi ni tai o to fa wa ai manatu lo sunga fa fe ngal to telo tato o le wai lunga tapo kala mel tatu sumpa o le vanga fia sumpa ka kala la fa tele tata la vai ane lo sunga fa fenga ia la to e fa wa tapo kala ala ta fai do ka fa moski ala ka ko mo fo ape kurunga mo fo ia e va so ia o le beani a patuna le sia so e pisu po le sia ia nga pisu po la nga yo fo ya ka u ai yo fo a ke o ka u no fo mo ai e ko fa sa ngai ku rei ku e fa ngaia a fa pe nga te mafuta mai lo maota ia po fe lava na te mafuta mai pona te sa fa no fo le fa fenga luenga ngai e fa nga men go fo nga i lo longa fa lu fa pe ngi lu ngola computer e fa nga la ngo fo nga seki ka balu fo ke u ka ko fa sa sa magaia vai le suka fa fenga va suka fa fenga sa fai pe tu e o sol bea fa sa fa pe ia lumba kas lua kol fa lima ongo fik val iba sulu lunga kas lua kol fa lima ya lunga malalo kas lua kol fa lima ya lunga kas lua kol fa lima ya kule o kafa kas lua kol fa lima kule lalo kas lua kol fa lima ya kau yo si lumo bai kas lua kolu fa lima ya ale kafa kas lua kolu fa lima lunga kas lua kolu fa lima ya ke ule ko au kau fi ko lima lua kolu fa lima ya ulua kas lua kol lima kulelunga kas lua kol fa lima ya koso kas lu kol fa lima resiku kas lua kol lima ya kafi kas lua kol lima resiku kas lua kol lima koso kual lima ya kas lua aia kas fa maoni le ia no fa marstino ya ka te lo fo ile le anga ma le taua ya ngoi fa lima aia tua talo fa Filipaina Nazione talo fai mafuta mai nai fiti ya pula vinaka ol fa ya lima lunga kas lunga fa lima ya kas lua ngoi chino lima kas lua aia lima ya gaungi alu talo fa tia o ya pesa mino ma futa mai no lori ma lo so
ready, Lo ngalue. Gas, Luma. Go, fa. Paka lori ai, fa exercise sa bingo. Van, Eva, Sul, Gas. Aia. Go, fa, lim, ong, fik, van, Eva, Sul, Gas. Ngayoi. Fa, lim, ong, Ad, fik, ad, van, ad. Eva, Sul. Iya. Ya. Ila banga ya. Go, fa, lim, ong, fik, van, Eva, Sul, Ai. Gas. Ngayoi ya oi ai. Fa, Ngayoi ya lo tino. Fik, van, Eva, Sul, Gas, Lu, Go, fa, lim. Ei se me dea. Fik, van, Ya langa dea ha oi malu silu fa palpala. Go, Ai o sol me ai va. ong, fik, Ia. van, Eva, Sul, Gas, Seki. Lu, Go, Lalo, lim, lalo, ong, cuidalo. Van, Eva, Sul, Cuidalo, Gas, cuidalo. Lu, Go, Cuidalo. fa, lim, ong, fik. Ave pasi. van, Eva, Ya. Nga foi mo tatou ave pasi. Ioi, ave pasima, Ya. ave exercise ke Kul wo. pasi ai alu sa vali ma. Alu Fa fa sa vali, skingo ia. fa supa. Ya, oi. Saungi kong, Ako ko pa e Sao. amu puka. Gas, Lu, An ong, fusu male ave. Van, Eva, Sul, Gas, Ayoi, Lu, ayoi. Go, fa, lim, ong, Ayoi. Van, Eva, Sul, Ya hei ya. Gas, Lu, Kakare fa me lo si lu ko lo. ong, fik, van, Eva, Sul, Gas, Lu, Go, Ai, ai. fa, lim, ong, fik, van, Eva, Sul, hook, Gas, Lu, Ai, Go, ai. fa, lim, ong, fik, Ai, ai. E bai, fai go fia, Sul, e alanga. Gas, Lu, O lo le tango e tu ye nu roto ma. fik, Fa yo ye tino. Sul, ya, E ia se me ka ko Awe ke kong, ma faia. awe kong, ku ilalo, oi kule ilalo, Ya. kafa ready go, gas, lu, Ai, kong, fa, lim, Ba, ba, kong, ai. fik, van, im, sun, gas, lu, kong, fa, lim, Talo ong, basi fik, upapa. van, im, Alo se sun, fua. gas, lu, kong, fa, lim, ong, fik, Ai, ya. van, im, sun, ko se lunga, gas, lu, Ya. kong, fa, Ai. lim, ong, fik, Fangayoi, van, fangayoi, fangayoi. im, sun, Fangayoi. gas, lu, Fangayoi. kong, fa, lim, ong, fik, van, iwa, sfulu, siura pres, Lunga. gas, lu, Lunga. kong, fa, lim, ong, fik, Aia, van, aia, iwa, aia. sfulu, gas, lu, kong, fa, lim, Fa malos, ong, malos, fik, malos. van, iwa, sfulu, ia, ko se luma, ulei luma, ko, gas, lu, Au alo kong, se fua maloloina. fa, lim, Fangayoi ong, fatu, fik, fangayoi van, fatu. iwa, sul, gas, lu, Ua ngi, ia kong, lolu koma fa, faku. lim, ong, fik, van, iwa, sul, ia, Aia, aia. Awe kong, awe Kong kong. fita fe fe au sori. Ah, Oi le fainga, le fainga fe fe au mali. ya. Ha? Kau ka pia. Ya. Ah. Ai, Ai, ya. ngolo wai ah. Ya kual de vai. Foi lu mangaba. Kamala le angal mangaba. Ah, mangaba. Kamala le angal mangaba. Really? Go. Gas lua. Kol. Kamala le angal mangaba. Ong. Fik. Vai, vai. Wan. Iwa. Sul. Gas. Kamala le angal mangaba. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Gas. Ai, Lua. ya. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Hei ya. Ya, ya mangaba. Malo. Ah. Mi wa mosa. Ya. Vai vai dali. Ah, kango na lo. Ko mga miel mere pasta. Ko mga miel kamala mangaba. Ya. Ko mga miel mangaba. Mo na lo. Ya. Kango na lo. Ah. Ya. Le kango yo. Enko. Ah, ngai kingo fo fo ka au de lo mangaba. Wiki. Wiki. Ready go. Ano ba suat Sustina. Fa. Sustina. Ong. Victuale ma futa vai nai farse lai Samoa. Gas. Malo, malo. Fa. Fangayoi, fangayoi tino. Fik. Wan. Iwa. Sul. Gas. Fangayoi. Kol. Fa. Lim. Ong. Ngoi au tafa. Wan. Iwa. Ngoi au tafa. Gas. Lu. Kol. Fa. Lim. Ong. Taimane. Wan. Usa malo se fua. Gas. Lu. Kol. Fa. Lim. Ayoi. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Vai vai. Ai van voor fai exercise. Ah. Ja. Ai kalau mangaba fa singa ruenga. Ah, ioi. Ai lo i kalau mangaba ya kide nga fa fanga. Ah, ja. Te fulul vai. Ja. Ngavale. Te fulul vai kam kau. Vai vai di la ka ko olis kamari. Ah, ready go. Hoso. Ready go. Gas. Oh, Lua. Kol. Fa. Lim. Ai ya. Ong. Fik. Ya nga. Wandu. Ya le ka pa e sai nga ka ko pa e. Ah. Ja, residima. Alu. Sau lungal vai. Ah, ready go. Gas. Lua. Kol. Fa. Ai ya, ma ya. Lim. Ong. Alu Fik. lunga. Wandu. Alunga. Iwa. Fulu. Ah. Ya. Ya fa pe lum. Ah. Vai vai. Sa ngai luma luma ngava. Iya. Ngau mo luma ngava ho. E fa kai ya va ngari. Mi fa kaya luma Iya. ngava malu. Malu vai ah. Ready go. Gas.
lua, kolu, fa, lima, ongu, Ngoi lalo. fiku, Adalo. valu, iva, fulu, Adalo. kas, lua, kolu, Adalo. fa, lima, Ngoi lalo. ongu, fiku, Malos, malos. valu, iva, fulu. Awoia. Ya luma. Ya luma. Pa de đâu đâu ấy đi mẹ. Pa. Ya. Ya Ya ba ba. Ya mo mula pa ko fai sa sa iwa ko. Ya. Ko ya lula au ka forma ma. Kama dia. Yoi. Ya es ka kapi na ko ya ka fai. Po luma. Ya la po luma. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Sa iya pa mo. Fik. Ole lo fa le fa ko ngi mi. Ful. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Aku ngi fa wai vai. Valu. Iva. Fulu. Vai vai. Ja. Ja. Russian twist. Nou ben ik gevonden. Papier. Ook kaffa. Ready? Go. Kas. Lua. Ngoi. Fa. Ngoi. Lim. Ong. Fik. Valu. Au ko ya se ko ka mo ngi Kas. singa. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Ful. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Heia. Ngo funu fo. Ke apa rumah. Aku so mai kuah. Pasa on lelo kuah. Bueno. Ready? Go. Kas. Lua. Heia. Kon. Vai de ai. Lim. De ai ya exercise ya. Ngo fo ya mai man malo. Fulu. Vai ba. Kas. Lua. Vai ba ya. Lim. Ong. Ia. Van. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Fulu. Aia. Ya. Aia. Agora fa peu ni mai koso lunga. O ku fa pe kong ku fa fo. Ready? Go. Kas. Lua. Aia. Kon. Fa. Awa ke popoli. Ong. Fik. Viama. Van. Fai exercise e que Kas. ngawai. Lua. Aki. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Fulu. Kas. Lua. Aia, ngayoi. Lim. Ong. Aia. Fik. Van. Iva. Fulu. Ia. Ya. Ku va peu rimba lunga. Le ia ko anga ka usami mai ai ya ka ko ai ai fa maskingo. Ya. Kare ko. Ai mai parangi. Ka se ralo ai au ngai me yo ko au me yo king. Ke sa fa ido ka lu manga va au. Ready? Ready? Go. Kas. Ai ya. Ngayoi. Lim. Koso. Ngayoi. Fik. Luma. Iva. Ong i mo fa kango ye. Kas. Kango ye. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Kango ye. Iva. Ful. Ai ya, vai la manga. Ya kau ia pi sau mo fa. Ai ya. Koso mai ngai. Ai ya, ngayoi tino. Koso apa mai Tino. Ready? Pa maungi. Go. Kas. Lua. Kol. So se me ai ke lo ka o lo kingo fai. Van. Iva. Ful. Kas. Lua. Kol. Fa. Mai se lo se fo malo loina. Fik. Van. Au ang i e va fa ma vai se ko. Ya. Ya. Ko he wa ela So fo. kuah. Alu fa peu vai ku luma. Ya. Ha? Mo fo ari ka. Ready? Go. Kas. Lua. Lua. Ia fa pea li fi luma. Gas. Pa. Ia nga. Lunga. Lima. Osso Ya. Ready? Go. Ai ya. Kas. Ari o ka Lua. Lunga. Kol. Ai ya. Fa. Wa. Ke ya la ko vai lunga fe mal manga pa fakari. Ongo. Mal manga. Pico. Val. Iva. An. Fulu. Kas. Ko ya ko. Lua. Le ko no fe mal manga fakari mal manga mal manga kau ya. Fa. Lima. Ya. So. Ver mga ba? Akan ba siya? May akan ba? Ya. Mabay kong. Ai ya. Kong ha pelo vai. Ready? Go. Kas. Lua. Falo. Kol. Ya le la ko pese ya. Lima. Sek ko pese. Fik. Sek ko pese. Iva. Full. Kas. Ayoi. Kol. Yoi. Lima. Ai ya. Fik. Walu. Iva. Full. Kulunga. Ya. Wa in fo. Lunga. Kumain fo. Lunga. Tak sukses bulbul dia. Lunga. Ya kan meio vai. Ya. Kas. Lua. Ngoi. Ngai lifi nungal vai, lifi nungal manga. Ali tatou. Walu. Iva. Full. Kas. Lua.
kolu, Ai ka ia fai ia lima, wa. ongo, fiku, walu, iwa, fulu. Ya. Ha? Ya. Ta pemu fo. Miriam ya le wa kunu Miriam ya. Kuru. Awalangi sela. Miriam. Ready? Go. Kas. Lua. Ai ya. Kolu. Fa. Oi lunga. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Kas. At Lua. Kolu. Ya vai ngale wole mafai ngali fi ngale vai. Ongo. Ko mawal vai. Walu. Iwa. Fulu. Ya, lesi vai. Yo desi vai. Lesi vai ngali. Un pico on four. Ready? Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Ya ya. Ya fulu. Mawa tonu. Ya. Kulunga. Ya. Pese bolak. Ayoy lo, ayoy. Koso. Aiya. Vai la yai. Ayoy. Koso kwa. Aiya, fa. Awas pole. Ayoy. Koso. Aiya. Ngaya. Alu, se salu male pefu. Yes. Wakadale fule pefu. Pefu ayo mangia, mabae bae. Pisi ya, kami kuwa le awala pefu. Sefa akakau.
There's one simple warm Yeah. water trick that anyone can use to improve eyesight almost overnight. Consela. Shake my love, see vai fai shake. Ayay. Kang all kapi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Ay. Shake my love, see vai fai shake. Kang all kapi se fast name. Ayya. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Tol música e fa que si vai ur kang kasalme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, eka pum fa everywhere. Tol música e fa que si vai ur kang kasalme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, eka pum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, eka pum fa everywhere. Oh, my love, so say makwelo. Sasa maya mubaya wale tumo. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Oh, my love, so say makwelo. Sasa maya mubaya wale tumo. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Eka here, eka Aya, Chino. there, eka Aya. fa everywhere. Lupa. Aya. Ya. Pangayay. Ore au nga le pia pangaybi. Ay, pangaybi. Ayo nga ni ba. Apa ingal ka? Oh, ko ala yai. Ko mabango ngai dia, ya kunua. Apa ingal ka ko? Aya. Ay, ya. Baik. Ko ya skala elu ya. Keru. Nga ko ya kuye po ngai bang. An malaun. Ya kuye ngai po ngai.
Seki Fa longo ko makuku po ngai vi pe yo. Ia. Yo kalsanga. Pia kausanga ia whakaioi. Ioi. Maiawa, whakaioi mai au ko ngai vi makuku ka oiai. Oi, kasi nga mamango. Oli! Lauso mai lausi bala ngore pense pai papea. Kansileo soy luma ai pa kolulu oi. Patata mai tami o pa mo mai tele. Seki mai le kabi o pa o paskana me. Sama o pia se pa o mama con me. Usurka o pese i wicho. Lauso mai lausi bala ngore pense pai papea. Kansileo soy luma ai pa kolulu oi. Patata mai tami o pa mo mai tele. Seki mai le kabi o pa o paskana me. Sama o pia se pa o mama con me. Usurka o pese i dream pai papea. Fefe. Halo, ya. Satu pese le falolo en baso tiro. Aiya. Malu lava. La upele. Ya rumah. Fai ngocho le la sama fasa. Lunga. Oche chocho. Sola ya lima. Selili sama-sama yo bachafa. Koso alei. Ya koso luma. Ifaile mama. Lunga. Olea Lunga malago. Kamilo. Afai. Koso kuat. Ai mucho. Sidipan. Lene. Ya alwa ke lunga. Yola. Sao. Ya Yelo mahaba. Olo. Asulona. Ya.
God bless. See you on Monday. Malo fa tai mo tatu wa tinu tatu fa malstino nei tai ao o ka se manga ia sa uolo ka fua o ia makwa i o ka ngoa e fai e wai Se sau pa. fa sau le pese le e fa sau le afu le tonu afu me ai ma le afu le vai ina ia mo so malo ya sau fa lo ngi ka wa ye suinga se ki makwa i Vai ma ka o mango nga mango ivi o kam kau mango ivi lang vale. e malo lo fa ya te utu le nei tai ao fa afta yatu o no tatu te mia lo sunga pasta tatu free market la fa mai al tapo kala be mai tatu free market nei tai ao ya le wa talatu tatu leina Ala lenga. tatu telefoni le wa iai o le tolu fitu tasilima tolu Pengi balap. Pengi balap. Pengi balap. Mau ma uang ngumela fa mo pengi Ah. balap. ya au tali tatu leina nei tai ao pasta le tau nei fa mastino malu tatu wa tunu wa tatu wala ula sunga fa fe Free market talo fa salu mai. Sa lo fai lo sunga lo tura i mai foi, fa tai mo le avanoa. O le filimarket ia la kunga i Mount Rushmore. O numero il telefoni o le olua fitu lua tolu. Sa siva iva fa, al numero le fale. O le o iva, ono lua tolu, sa siva iva fa. O lo maua ia pot o keti e tolu sfuta la le o keti. Me sa le kaiminga lo manga ia le fua o keti. Ia o lo maua ia la auna i nei le tonga la awal lo matua. E tolu sfuta la le pot, le o keti. Ia, o lo ia i wha amana isi mea i vili mai ia o ngā. Ka wakula ia o isi mea le maua fo i e whai fo i peking a lo makua. Ai lo ftele amo o lua manuia le weekend. God bless. Tai. Free market talo fa salu mai. Yo, kalo fua malo se fua. Do sa se lua. Se fu Yo, mo. la ufri ma keki o. E kolu ili mo meu chop so. Ole ili la poa la o le teuat. Ia ma vai opi e lua kama iti. Ia ise se manga oi. Pa so kai mai semi le orua kasi. Lua o lua. Palu fa o lua. Alo fa kai. Free market talo fa salu mai. Ai kalafaku kikia. Ole le lau ai e valu fo. Ia ale lau la o le ingu fo ko le lau e langu black. Ia so mai fa ka se lau limbs full en fanga lok ma o se lau lus full. Lo ye fo mangu fo e kai piango e fo longa faka ko ai kusi. Ia ma me ka polo ma mo me uma penga ia so mai pa silsile pa manga ai ma le ofe fangok o telefoni o le olu fiku lua fa lima o after lava kikia Free market talo fa salu mai. alu solo mbodi ya E manga ole al sol. Free market talo fa salu mai. Ia, se fo manguia. Au. Tungare. Me ngai au pau pe mo ke kia. Ia ka ma ke kia o mo foso mo se loi en pai ngo u se vinga la mo. La ko ngando pare kong en pai ia. Ia mo se numbera le ia bala mai over kas over lima i do kas do kas pa over kas over lima kas do kas pa i do dai pa dai. Free market talo fa salu mai. Hello? Ya, free market talo fa salu mai. Se faman mole o la u pusa aisa. Salu. O la u pusa aisa ku kele
Koe lelei uma mea uma. Ai paunonga lave o le vai e singa mei kokongu. Kase mei e fafo. Ia ai e se fia mo mia. Ia fafo ka i merengu mela lea. O lua kasi, o lua lima, kolu lua fiku kasi valu. Ia vakufua faman mole. Lima ke talo fa sono mai. Ya, saules. Lima ke talo fa sono mai. Hello. Lima ke talo fa sono mai. Ia talofa. Lo flima ke ti o le 5 pet fo ai le faungaina. Al watu lua se lau 5 skulu. Ma le masinta mea fo le talaina. E tolu se lau tala le tau valau mai le olua o. Fa se lau pao noiva o ono. Olua o fa se lau pao noiva o ono. Fa taila molo avnoa. Right. Tales tawa la ulo sungal fa finga ngal li chayao. Ya, na mi tolo toy lunga tatu po kalabe pasta o lo avano pel tatu telefoni awal tatu free market si male malo tatu watu ni chayao. Ai se tawa fo yo loya tu na mal tatu watu no. Ya mata tu na mata. To fa pea te ilo si la fia le o lo le te mana wa le te fa fon fon e o loya me mo tatu po kalabe. E lo atu to na le lei. Ala fa il mana yo. O le failo ma tangata yo no le loa. E fa le tonu. Ai full. Ai fua. Ala le aku ngal Paul vai me single mai. Ia mai sia tatu olofo ia le te ilo. Ai afa pe le te sila fia e te iloa na fix le vaenga le fale tonu le oloa. Ai te manawa. Alu mai. Ai afa pe te iloa te rim faina e tango fale le ia ai alua au mai. Na saudola ia e te complain mai fai tio. Le ai la. O vai. Io e le se follow la mako o le follow. Oi, ia ranga te alu fa au mai. Ana te sila fia o le mana i o tatu poklame. Nei vaenga le tautua. O lo mawhai ona sosani fo le mo tatu atunu. Atunu a misinga i tangata ia kua mai Samoa. Ngai kua mai Samoa. Ia o mo ni se sosani amatai ai. Io tango fie. Ia o me leifo. Ia lelei o na le tatu te mele te baba ia tu le tatu vala au atu tu na le tatu atunu nei taiao. Ia le tatu free market na o le vasa foula atu en fai o fa o le tatu po kala melia. Po lo ai tu na mai lunga le tatu tautua. Alo sunga fa fengai. Ni o sa o te tia ia fa ftai fu le nu fa tau mai la to o lunga le. So swangi mo tatu tangata ia fai mai Samoa. Ia mai si. O le tar sanga ia a mai le mele. Ia mai le te loa nga mo ngai tangata ia mai Samoa. Ia ai pe ona fai lo te tia. Ai lo leanga. Ia o fa kau. Ai fai o le leanga sa o batu ma o fai ma o pe mena o. O le ta ua fu ilia. Lo sunga fa fengai. Pelo va te tainga fa pe da ta valu te mala fa fi fata au te lola e likisi na vai ngal swa la la fa marino mai dungal vai ngal fa le tonu pe da o la ta vale fi fata watu la ta vale o le ali tu ainga o le laisene o le ale tausanga ai o ia ile mele fa le tonu o le senior swa o le fi ya lo fa ido sa o lai sa lo la ma sa lo sungal fa fenga fa pe te mana o ila wen fa no tango fight avelo al cavalle le lei ale le vai da Arkama foi dale le langa denga polisi eso. Lana ole au te falongo longo tatu pokala me mal tatu wa free market e au mai sa o tatu olo. Ma tu langa la yai. Ai e la to. Na o fa ta moi olo ani tangata. Na mai le to fe mai. Oh. Ke fa ya ki nganga fa ya ko le. Le ai la. Ole te fa fonga mai longo tatu pokala me au mai atu wale tu langa le olo. Sa le ai te tia o te fa ya le mai ko sa li ko fa ki o mai longo le ki o. Valenga. Ala wo mo fai lo mo tanga tola o lo elenga ia ai lo la elenga ia we kelo mai a wal me ka ke pi o si ai la me nga te wo le mai ka ngoi fai nga ka ngoi ko fa ka ia ai la kunga mai le kili ia ai wo fai nga a mi oleng va pena sa ore pese le a tuna vai dua sa se ma cosa lei la se mai tatu telefone ngala per taria a mai na fa mai a tol po kala me le tatu a sumpa ia mal sungal fa fenga Noivo tu, amo.
In this update, Sir John Key says New Zealand needs to get its mojo back and start feeling confident again. GDP's dropped 0.9% in the June quarter. Key says higher migration, lower interest rates and a rebound in the housing market could all help turn this around. But the former PM says the most important thing is a change in mindset. What really counts is, do we feel like we're going forward? And if as a country we do, we'll all start doing things again and investing and moving. Meanwhile, Sir Roger Douglas has a clear message for Nicola Willis: stop fiddling while Rome burns. The ACT founder is calling on Willis to resign, saying she's no longer up to the job. He says Willis is sending New Zealand bankrupt by failing to get to grips with ballooning fiscal deficits and public debt. A 17-year-old who goes into the workforce next year and works for 50 years in the workforce is going to have to pay taxes of around $3 million. Another jolt to the Nelson community, reeling already from blows to their regional economy. Griffin Snacks is proposing to close its Proper Crisps factory in Nelson with the loss of 65 staff. The company plans to consolidate all savoury snack manufacturing at its Wiri site in South Auckland. It follows in the footsteps of Eves Valley Sawmill shutting its doors, leaving 142 jobless, and the proposed closure of Sea Lord's Fish Factory. Mayor Nick Smith says the closures in the last 3 months add up to more than 500 jobs. That is a massive hit to our employment market, and we are going to need to engage with government to try and create jobs to fill these big holes. Negotiations between senior doctors and the government have broken down. They have rejected a $160 million offer and are set to strike for 48 hours next week. Auckland Airport's expecting one of its busiest days for departures today, with around 15,000 people flying domestically and another 15,000 leaving the country for the start of the school holidays. That's news. In sport, Racing Bulls driver Liam Lawson has reaffirmed his determination to stay on the Formula One grid next season ahead of tonight's opening Azerbaijan Grand Prix practice. His future remains uncertain, with both Racing Bull spots and the second Red Bull seat, alongside four-time world champion Max Verstappen, still up for grabs. Lawson says a fast-paced schedule in his first full-time campaign has helped take his mind off the pressure. He sits 15th on 20 points in the Drivers' Championship. Teammate Isaac Hadjar is 9th on 38, and Red Bull's Yuki Tsunoda is 19th on 12. The United States remain on course for a 19th Billie Jean King Cup Women's Tennis crown in Shenzhen. Their 2-1 win over Kazakhstan has set up a semi-final with Britain tomorrow. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ele toa tali mai o tātou pakalame lei tai au na o mai atu tātou telefona le ngana Britania 5 minuto lau te nele tula simaltasi. Waftai atu tātou watinu mo tātou whamalastino mana ia nei tai au na i tamama na i tina ia mese foi lau whingaruenga le tua ma le loa loa le tātou watinu. Ma futa mai le nei tai au ia ma whai tātou whamalastino se le manga ia se le tāua. Whai o lau whamalastino ina ia maua ilo soifua malolo ina le lei ma ia fitau i le lei ma le nei vai teimi lo tātou iei. Wa le fo tau ma whanwhana lau sunga whawhengainga. Ia to tele latu e ole na ia tātou ainga Samoa. Whaftai lawa nei tātou ainga Samoa nei tai au. Ioi, to tele nei ainga Samoa. Ringata i upolu ia msawa ai mese fo ia tutuila ma manu. Nei ainga na e mafuta mai ma whasua mai fo ila tau. Whamalastino belengo fungu ai ma. Tau sambiai e mai se foi. O tau, o famalosino te ti. Lau sunga whawhenga. Ole, wo uwawa ai fo ile mātango fie. Ia, ile temina, wheritonga la wapinga le whenga malolo, tula ima le temi nei. Ia. No, tilo la. Ile mana i o latu whamalastino i tai au. I tai au. Whai a latu whamalastino fo ile temi o latu tonga lupinga. O winga tala fo ile te o watu. Tarusia. Ai whawau pēla le pokalame le malo. Whawau le pokalame mo tātou. Mo le tātou watunu. Le ngau le alawai tutupu mai ia mai. Ia e me se fwoi o le whatu. Ai o le vaenga swinga fau. A matanga fau. Ia mo le temine. Te iloa.
mani fo ia fa o to mal fainga ma se pokalame fai o le fa marstino le soifo maloloina ai taula mo ila le soifo maloloina tai te pe o pokalame le la kulor kisima se o le tausanga le ola mo ke alsa mo tisma si fuanga se mato ainga o matai se mato ainga vai moso ia fa pe ile ainga so tina ila malava i le sofa te vanga io te fia loela langa tu o mato ie tu la tino i matua se mato ainga renga te vai moso ia fa pe fu to ta se lu so tina le vai malanga fo fa mo moile ila malava ia o te fia loela ona ta o fo ia aia foi au titilo atu ye o te peol po ke kila le la ole fai tono mato nu i vai moso ole a fai pro keki ai mo kwa la o ku fruit so il makeki fruit so ia fai fala a me mala mo ol makeki ba ko fai ele smoothie fongale ai la u titilo nga ye pe ba pe pulelo fai le ta pulelo le lo fa mala nga le o le tu au kilo ke le yo ngal wenga fai sa mote tio o sola saka ko wafu nga sa fai mo manga ia saka ko ngal lu saka ko kolengi saka ko au titilo tu termine sa mo ngale aya o sol pasi ia fa kali le pe mo se lengi ngi pe le ia ko au le se nga au ngal lu fo ia titi la titilo nga sa mo me no ngo winga ko ke le asembe ka mo fai sa mo titilo foi to ngala wo pinga le fas nga fai ele ai aslanga te le amo mele tino ai e kusa por al que leo tino tangata lai ai le ki alfa ko kusa umaka ko fa kumka ko pa ya titilo vole titilo ba solen te nei le tel solo tile ngado o fa fatu ine wango walu le te ungal mali vole sa fa lo foi le tu si so yali o le tu o le fun wata no titilo all mole luak ko solo va venga kumu luak ko al que lo ka valinga ko ke pe ungal pe du pe ko lo ba ko le o ba ko se fut ai fesila ko tau sanga le se ko manga ke masang ni to tol su tol sang ai fam kala mai pe ngofol fak ia ole teleanga vainga ai winga la tala fuilia o lo soi fo malo lo ina na yo au ai o limba le ki kilo le yo limba ki kilo o la filinga fo i tau na fai ia le vai time o tau ngolongo a fia te tau sami fai sanga luenga ai langa ita to fia tau sami ma fai nga luenga ai le se me nga yo inga falitino o le tele na tau ia ole tau ngolonga ia po kala me pe o masani ai o langona ia po kala me fia mai ma le tau tu al wide samoa so sani atu ya oe so sani ata to malava wa va nga tau na nga lu se fo maloloina e to langa pea ia ole tau tu ala e so sani fa tatu sumpa fa fa marstino a ele fia sumpa ai tau ngolongo tata e ia le kai mi alo wa ia li liu ma fa pe le ala se ki ala es ka wala fa sia ka fa marstino ke lo ngo fia pe alo ka vali pasta ke va iris ka kai fa ka ole si makwale ale makwa ale ka ngoya fo e bo ka kala ka bikil fa ko so ko fa ka fa le alu ia man tu fo la lista ngata ola e pisi mo tavali ia ala ka mi milo ole fa ngoya fa lo ngole ko fa lo pe po se ka vali tia ole fesile vungale le tuan fa ya bo se na wole lo bo se le be fa bo ngal ngof ngal kumba le tuan me le ko mo se ole me na lo lima ki kilo ya yo au lan mena yo lima o inga ye lo se fu malo loinga nga ila ba yo lima nga ba ko le tu le poto mala tamai ya te we ai fa nga au bo vai e fa ye lo fa malo stino a lo se fu malo loinga me te mena oi ia na wa vai la mana ia ta o fa yo fa malo stino mo ta to ia ta lo ngolo pe mal po kala mel video samu ya to alanga pe ya oi o fia la bala tu na tau mawai tau na failo fa marstino ai tau la mua fu tatu tama o tama tau na tau la mua so se me fele ainga ai be atu o tama ia ilo tama yo ava atu o tama wa mamai ila ai ola nga luanga tatu suila fai si awala ai lo le e o mena saudi tina fele le nga luanga tatu tama ona ia ilo kama uma fa ko fo ngi ke fu fa pe le anga le ida le ia fa ko la tatu tama ulu ava pela ulu ia fa singa ruenga ia so salia tatu pokala me la stofi as falaile fa tatu sumpa asonga fu fa tatu sumpa
Mo tatu pokale masani fo ile masani fo tatu fale ia sto nai. Mafia fio asonga fua, mafia fio so lulu, tatu sumpa nai. Lewa wa malo lo le tatu sumpa. Lo malo lo. Awa ye isi swing on tatu wa famarstino la ufai ina ia fio so lulu masonga fua mastona. Irina o le sumpa e te lusi ai. E fo isi exercise e au ngā telefo i lo so fua malolo inga e le ngatala le kario so lo ia malekoa o lo manava ngai lalo lako ngai lunga lalo ngai lalo ia ma le apo party ngai lunga e au ngā uma exercise ia fai i le fali e au ngā tele mo so fu malolo inga ai la tu foi o e ke le mfinga mo ele mfinga na kwa ia ia ka la so songia o ia lo ke kia wa ia o uripa la uma ia tanga foi o le ato toltino malosi tino au lave ia le ulipa o ke kia ia o mia o yo ia makeki ka kere mai fa mon mon ke ko fa o ia vai mel masa wala usumba fa meu ke ma o le tau o ile mo tatu mai ngalui ai oi fui pa me wa ka furu wa alu ni aso ka kale ba fongiro ka isu fongi mai me ngoi ai le fa fongi ba pulo mai pulo ngal pa pulo fa mai nga ora pulo muri aku mama lulu inga ko ya mavai ile ya se kala fa mai ya mala fa nga ke ya le wo pulo anga wala ko ya malo e kalo fa i vai ko nga mela nga pa wala me ya pulo de ledo ya afu ala so fu malo ina le ya tawlo ngal tatu pokala be fa te tele sungal fa fenga nga mo tatu sumpa me se fo lo manatu tatu watno ya ol fa mo la va ya mo fa ol tala le fa malstino mo tatu mo le so fu malo ina lo sungal fa fenga i e fa tala fo ile tatu ngalu due manu au o mai le po ia ile to ngalu ya se sil pongsa vai pe foi ole tala foi le tu spa ia le to vi mai le walwa e tu ngamau ia yova au tatu mo foi le ola mal malo si tatu vi im fa manu ile tua wa ka ko e lo ka ko wanga e ngai lalo tu ngamau le ngofu ia le ia se to vi ile tua le foi singa luenga to fai le le singa luenga sa e mafo fo na luenga le fa pe wi anga lo e fa na luenga le mo na tangata au tau tua ia o mena me le tua yo to so fu mo matu olai yo le o nanga na mo le nu te tia fa tai fu ne ya fiaf o ne ta yau i ele lo fa male anga le tua fa ma alo fo le so ya tu me se ve la anga lu mai ia fa maoni o fa maoni el me pito sirin tau fa maoni tinau le ainga fa maoni ngalu o ia ele le ia fa ko fa pu ia fa maoni anga manava al sa ul fali fa maoni na ia ai asa o ia fa maoni lo ngi kalmeli vai wale ya mana ia tatu na mo wale ko kasi le mer ka kasu tiu fa kali le sala ko melang ke kusi ai de la Dia kaya ko ngalor balo lo ngi kalmeli chef elo ke kusi sa kalmeli ku ye ai ke poko ele va pe ave o afengoi ave fa ngai si ngai ka fa se me maung mai kalmeli Aptela juga papera que maldita eu. Ya tu felo ile so fu pa pula lo fo le anga le mo le lo fo le tua. Ya samolet no pele anga le tua fu fuanga fa ta ngole weekend. Anga le fo le tua i sauningo le sapati ya anga le tua fa u le tua me o mo le fai. Ya mo lunga so no vinga te tita fele le fole se fu mai manuia. Le va dai. Sul 5 minuto c'è delle giulas maltasi di tau giul sungal fa fenga nga maltatu sumpol le tayao. Fa malo tu le tinu malo tawa tai malo ngalu lu tiu te mangalu ngalo fenga mo to. Malo fole on sai mal tap tap mai nei tatu tamam tina ma tu mo te malawa. Malo le tawa tai malo le finau ya ma fa malo fole lo tele ya o lo ngalu mai la son fu tau ile as fala ile. Ya fai le mula ya ngalu ngalo nei fo itaiao. Pa vi fianga mo tatu musika holas fala ile. To lunga ya ngalu nga. Bye papa. Pamalo dia isi tatang mo malo faftel maftomai. Peia faftel maftomai peia.
Masisi, masisi, masisi. Masa esa masisi. Masisi, masisi, masisi. Masa esa masisi. Daraku, daraku, daraku. Daraku, daraku. Yang una, yang una, yang una. Yang una, yang una. Ang sarararawakwe, sarawakwe, sarawakwe. Ang sarararawakwe, rimasedaraku. Stay out in a racing breath. You stay out that's driving in a gravel road. It starts and freeze when it runs well. The other face. No one knows what happened there. Hearts come attentively with a racing day, but it's just still right. And that is the other say. Something tell it in that way. Tell her I love her. Tell her I need her. Tell her I'm not to cry. Something to do in her life. Oh, God. I never feel, darling, I love you. Though you treat me through, you hurt me and make me cry. Darling, believe me, I'm silly there. Darling, let me say that you better. Because I love you so. No, never leave me. Say you never go. I'm love is my brother, sweetheart. Yes, cool. No matter what you do. Oh, Carol, so love you. You can dance, dance, kind and keep me out in love you tight. You can smile, every smile for the night. Give your hand to the day and night. But don't forget to stay in the heart. Move on to go be. So darling, till the last time's first. But you know I love you so. And if you really touch, I will never ever let you go. I love you so much. I don't forget to stay in the heart. Whose arms we gonna be? So darling, till the last time's through. Say that word, don't leave her alone. You turn down the lights and turn to protect your soul. Certain news of the world started to be key. I'm so mad.
can give me on a Monday. You can give me on a Tuesday, feeling sorry wood. I can take me on a Wednesday, Friday, Saturday's back. Don't you leave me on a Sunday, feeling what you have. Luas football fitu bini tele channel jula se football chasi. Pa vivia ngai vai papa mana ia tatu musika so fe loyo le taya. Ma tongo fe le suluma le lal ne fo yaso. Le lofa le mole anga le leyo le tu mo tatu la na fanau. Ala fia le taya. Sina ata le taya. Sina foninga va aya foninga fia. Ta se masina malu le taya ai po ai le ngi yaso oka. Pasololoa mau mafau ngai musika le Radio Samoa. Ya se fa malo ti so tatu pa ngai lunga le tatu po kalame le tai au fa malo ati ya solo kalo fa ya solo ai solo Patalo patu le nei fui vanga le tai au jan le ota malo le mafta bai lunga le tatu po kalame si aki fo leti fatalo fatu le tai au malo se fo poria malo fo fatu si mai lunga le tatu tau tua e se tatango moa seki mai le tai au lanto Babalo atu so ya mai ya volo fenga manga luenga
Se tu io ti Aso falai le lava la tu au tu fa vesi las falai le fa ko le le las falai le. E ke fa vesi alo las falai le au le na mana ia le vai aso. Ia I koe fiulo fo ia e fa kulanga las falai le. Las falai le fa seki le las falai le la tau. Io e mai ngalu le le. Patalo bati ya yo sua te o malo se fo poruia. Vale patok mata malo fa tan mafta mai. Babalotia Filippinazione malo fa tan mafta mai Immaculata Robinson. Io e mantua beautiful pineapple Friday. Kalaka me sako. O ka ku ke o dili. Ke o ko ale ke foi fa pia mai ese amale. Ya fa la ki disi masi doles fa ile. January, February. Don't farsi fa tala fatu de vai ngaleso. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Ya balo paptal bab tabai. Patalo fatia pon again liu fatalo fatu de vai ngalanso pena za edasi. Hanta falfata fatalo fatu le club na sidi Australia. Lily sei fatalo fatu fa tel mafta mai. Aina le mambea to fa tel mafta mai. Yo e mana ya musical Friday. Alo fatu boria fal de yanso. Tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se whaamoe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E whātula watu lau whaafonga anga Samoa, ai mātou te fia e whaelo atu le tau fonga po le tender a le Moana Rentals. Ori ta vale o lo fia whaatau e se nātu. Sila ane e le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o ta vale fau e fia whaatau i nātu. I le tau o fonga. E whaangata le nei tau o fonga le aso sfumalima o se temalua whenua sfumalima. Ma e iai a inga whaamitoa. Mo lo sila fia. O nei ta vale o lo maia ma tausi wha le lei e tātou insinia. A ua o fo e le vai teimi o le tausanga e whaatau e se nātu ai. Ai au mai isi ta vale fau. Au a le wha wawina o le tautua a le Moana Rentals. I le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Mo nisi whaamitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau. I le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua. Mo le Moana Rentals. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele. Whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluon tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le awera tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo oe, talo falama. Tuisa e peru e lima alona whai upe lima. E ui lava ina oia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai oia. Nā haoa o ina ai oia, ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu nā haoa o ina, ia usi tai i ona pōpua ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le ustai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hopo o lalo a kuo o le whaalongo. Lo ruina whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o ina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whataitai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e le whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma.
mai lofa ia to ma ina ia fa a to ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le whaoltanga o le ola e whaavau a mene Yesu ia o sta iloa tātou o se ta ia Yesu o a manatua e le lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu o lanolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Yesu ya fainoa, fa'aula ina ai se
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Crewcare.co.nz. Le Mangere Dental Centre, le fale fa ini fo fa moina mo oe malau aina. A whaiu wha le tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se wha taltala noanga. E te mawai le au whaingaluenga lau whafonga fia, e pso soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Whaia fua wha tala noanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. Besa Suane to tono le Mangere Town Centre, ile tua le McDonald's. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tono nipsila, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whavalu, o valu se lau, lua, lima whavalu. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale o manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku maa, na i se whea mai tangata e toa se funu male oro, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O stangata e toa le loto maa lofa I tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu I le pālota le local boards I Aukilani. O le nei whasala launga o whatangai na mai le susunga e a manochku maa, tu atu si se funu valu Masters Place Favona. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mati, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Topo de lesta lei wanu, satau bi mai nau, satau bi mai Leo tas ful mal tolu minuta talo le tula sumalua ia na va tu foi lo tatu tala fo po tatu tala mai Samoa e le toe fasala wino le tautua ma launanga le afeanga mana tipi au tanga vaia mo le tau ngoina fo la na tautua le nei vai yaso ia e fa malo fa tele tatu wa tunu no fa fonga le tunu le nei vai yaso e le proclame le mo oe pe ona tunatu mo tatou se fa mo au mo le fiang pa le tua ya wa lava le falu itawina mo fa mo sia pe o tatu wala fa le nganga e me so tatu savaringa pe ona yai tatu le nei foi masina o le se bali sa la ngamba tautua so ia tong sia le omega cas ia le fo fata mai mo tatu ya wali tautua no tatu want no ya te lo to matiti nei langa to matiti le ko au le ia le fu fa ofisile ko o mai seki e langa ka mai ke seki ya langa le ka mai tala fa tong sia la pele ya ang to mai vai mo lue le to mai vai mo lua ya na tafi se fo mania fa talo fa tu lava mal palo la so le pasar lau ya bole tai por dat po kala me tifia mai fa malo su tu mania fa malo ta watai fa malo po ni fa malo su le ya so ke tia ya tu langa nga to ye malo se ta mai vai mo lua ia malo le ona sai tamai te vai maunga lua e mea lo ke le ngai o ko de ai ngang ko o mangi ngi sila ko ka de ngi sin manga fa fo dia ko i vai ala fa foi sa ai nga lua o ko o oi o savea ia o ko ai nga foi mo ni foi ma se mang nga da be se mang fa mo mole yo e o mi ki mo mang fa yo e ta sina vanga ta wa pe ona ile to foi pitonu ya wala ki o le to mo ine wala wa tu po ene tamai ti fo le tu pulanga o to nei vai monga
Ia o tau lei matou o tau mai mai nei. Ia wa le lei ia nei tamai ti Samoa. Ia sa matou mai nei. Dia manu fa pe nei o le matou tau fituri lunga. Ia e sa le langa sa iai. Ia pengi ngale mako kwa masi o ko. Ma po le mga dia ke fungana ko le dua. Eu vou agora que vi mako ku vele va ola i ko. Menga mo va mai ma ko ia pa pe ku a ngai o uso. Ma ko ngai. Ia. Tu le ola ngai. Ya sa le ya le mo. Le ola ko ngai ya ke wa a te dia. Sa o le usunga tongsia. Wa laki fo ko mai ngi wa kau le ai wa ko le bangi. Kai mi ngai sala ko wa inga ya ko. A o ke fa ko. Ai pua ale ngu ya o ko me le kero ko sala me. Ya me tulonga le to singal pepe avia pa. Ma me penga ba minta pungeri makik fo, de makik te pankiki. Ya mo ni ai kana fo leo. Ya. Wo fa au de tala fo ilia tongsia. Ya. Tele toi mana tu le tu nai. Tele toi apa le pola e motu mai tua. Ya fa te fo ile li o lewa wa salamole sungal fa fenga. Vai ande ale i tu taulangi le sungal fa fenga. Ya ai fa te fo ile li wa fa ngai na ngalunga le tua. Ya wa salamo fo ia wa nga ia tu le fa ngai na so fo mo le tua mala ngalu. Ya au te do ala wa fa ma fo so fa fe au Samoa ai le yang ai mai nei mai de tele fo na itala fo la sei fa le. O kasia kama ki ngale ko kumu pasi alae la awal pulo nunga la dia. Le al do la kilo ya fai kawa. Ai. Ya, malo tua. Ya. Vai foi ali ele vai ver agora que meu leo ali ele usa a bola. Ele como se essa coisa de swing al soi fuang. Swing al tangata soi fuang. Eu fui la fiona alemã na tovia. Ia. Sai fa la ela foi sui da rombo. Ya lo fo. Ya la. Al fisili male mai. Sa lo fo mai al fisili male mai pe wa pu pasi ai fa dia ku spasial le long far ku ai ngafon ka pe ku no long ngo. Ale por eso mal la guía ko. Well, vai aku kala vai ko aga swimming pool. Al pongan al porar en mi por mai ka. Cara que foi hola algo ma cure ka ele sumi lo si. Ya le vai aku fo mai po ver kala vai ko aga swimming pool ole sauna. Ole. Oi fa. E malo to kisia. Ya te volu ngamo ya le. Che ba kwa le ai ola pasir kama. Vai de text ma ngi fa ka po kalme fe mo le va ko mai. Po te fra ai go kuku. Ai. Kare ko po kalme fe mai. Ai text ma mo le va ko mai. Ori. Le akar ka kari tori. Ama ke po ele fa ngar ngi so wa ni ma se kupe. Ya, sampai kiki berlaku ya kah? Ya, sawoya. Patai la sunga ya, tulong apelo fa pong angan samo yo suang rabat bakil la to mo singa ata la to ya. Ise tasilo baila awia ngali so ku ta to mo ata le aso mo fi ma foto ya te ya di simenga tupu. Ya fatalo fatu ye tong sia la pa ia mo no si watnu amata mai la mangu tele si pa ia mo ngait. La fenga lo so file tua so se fata blanga. Ba tu la fa malo ma fa ta ia tong sia ngal venga fita.
lo sana ia mo to tulanga to finga to fia rota pa o langi ia awal la bal tal lei pa malo si dia malo lon sai pa malo to watai fa malo fola mo ni Samoa pa malo fo il no sai le nei bai tau ia ta to no al te o le tong tal so fuanga Samoa yo ai fai fo ilangi fo fuanga fo il fale ainga e po nal fa tuanga tonsia e tato pasalong fa business a fai pe a fa pe wa e to fai te oi ma we to tamama tinal ainga man no follow ti fa tau sitale e on su mai la e matala mai a fa sitale e talo toa i le lusa lau kemeni tribe ni manukau i papto to i manukau Samoa fai statala tele tama le fai lo pipilinga mana tua talia socialization talia fo e le ini nation ai tau lava na yellow passport e valid lo passport e fai le ma IT e de talia ngisi IT e ole IT le fa ngata fa pelisa le sene fai le tal sanga tabale e mana bia lo passport ai e valid fai lo passport fa mole tali so le sene oni situlanga na toia ni situlanga fi mana ma me lava to finance e ni tulanga fa CDI ai le fai lo fai unga fai talu sanga ya fisili mai la mai atungsia ke no fu le ma fa mala ya te oi mai le step mo muro yo step lo na lua yo interest rate mo tunganga ba pena mo tu tongi mo tu pe fa nganga fo i mo tu pe la awala e ma fai ai na lumana i fai en fa fai ngo fia ya te oi tongi wa itala fu tulanga ya te dava fu e sima lama ya se vai lama fu se vai atungsia so soni te oi fa mama tulanga me to finance ai de fai lo fai unga tere ta ba fai lo pipidinga Samoa pe su mai matala mai a amata mai lama tatu family bed tatu mini pass foi tatu full no for full tasi se full no for o mai tatu mini events tatu piki up tele tatu piki up o tatu one of the pickers foi lele sli tono alpilani atol tatu faltava le mea lama tau youth for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara Mitsubishi Triton ma le Mazda PT50 o tatu tava le mai piki up ia e le 2-wheel drive ma le 4-wheel drive tele lava la il 4x4 tele lava 4-wheel drive tatu piki up i models ma brands ia Samoa i se tau ngo fie po se tau for e tau ma se fa tau inga le market e mana tua foi o tau le lunga fa mlama tatu tabale e tau le tutuna ila tau tabale accordingly le tupe e fa tanga mai le finance e fa tau ilu sa o to tele lava mamalo tatu atunu ia fa manueina tau tatu tabale yo le lava fanga so solo tatu review fee e afi lima sala tala so se tabale no afi review fee o tatu pick up yo e ne fa salonga fa business e lava wan ai inga fa pitoa tau lava na fa apliina e mana tu ala tolu te sangale ana talia lava la tal sanga o to meki lava tolu te sanga e for service for free e la tabale yo e lista la for free foi la tabale e for ito e pa pasia foi le tailia por a foi le la one fitness or the service ma le registration all for free for the very first year or our 4 years contract Samoa ia su mai matala mai au pai la pipiringa pai da faso foi ta faso yo e ma foi se tu la tongsia ta tu sai ta au titi la ta pe se me no va ai mo se me ele lei ai foi le fuanga tonginga lai tala fu nisi fuanga nisi tulanga ti mana mai ia su mai matala mai au le lusa lau kemeni stai lusa lau kemeni stai ngi papa tu i man kau pe val au maltale line o iva lua fitu lima balu tasilua o iva lua fitu lima balu tasilua ia la telefon fe be ai o lua tasi fatuono lima fatasi o lua tasi fatuono lima fatasi manuel weekend manuel le tu favor lima ketia le loso ia mo te nei ia fatu papa so fu tetia so foi ala sunga le pole tongsia mala tautua le omega gas pene fa fonga mai ai ia o le olua tasi fafi tuono lima fantasi olua tasi fafi tuono lima fantasi tau lunga lana tautua mo tatou le nei foi vai aso ai ma fai lava na yang ia tu atusi lea o le lua se lau Kevin D. Drive na i Manukau ia so foi atai au te talai le au nama tautua le sunga tangsia o le olua tasi fafi tuono lima fantasi leo to e lua se fulu ma le 5 minute a sekone to e lua su 5 sekone na talo le tula se fulu ma le lua te fa malo tiri so tatu panga uma lava lo mafuto ma le yaso malo ia le fu atar se fulu lua la tau a fale ne yaso mana tolo manuia le ne yaso de te fengal tatu atu itu te manga luenga pa malo atu ai al pokala me ya to uma lava la ukuka pola unga sese
tono fa inga te tasi o lo to nga se le telo to maftanga fa ma lo le o sai e vivela le o nga u ai apa u fo de nga o le vai e ai e u male o langa ngi rai pa e mai ua ka ko o ya rupea ai fa ma lo ai ya o le na lo sa e le kuka o lo fa fu fa e ma ka o le pua a le telo to maftanga a u mana tau sami ma va ile le mane o le fiafi fa sina fa marstino por savali da tonu lava le tula se football no se fa fonga le toi fa salawino ta tala mai Samoa ala fionga ngal mana tipi au tanga va ya Malo soy fua, ol se fonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo no tātu o tinu i le tauarunga o le ngā ruenga o le nei vai aso i au si mai alau whaafonga. I le amatali ai o le savalinga le whainga malo fau na whiriwhiri e Samoa mai lana whainga palo te tele ua mai atu nei. O le iwi tū malosi o ana fuafuanga whatino le au whainga ruenga le malo. E le to e tau whailo aina i le atunu utu langa le whea ngai male urua i whainga malo. A le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa ua tasi ina ua mai ale palo te tele o le tausanga e lua o lua tasi. I lu i tau na whea ngai male pale mia ma le kāpene tele nā taimi. I le vāwha whea ngai ai male au whainga ruenga le malo e mafua. Ina ua fito asuia se pule ngā malo e le tuana i ai o le whasa furu tausanga. O tū malo le vaenga wha upu whai e pui puia a ia te tau o tangata. I le whailoa inga le pāle mia le sunga la auli e le mali atoa, le uatea polate i Vaufosi Schmidt o lana ka peneta ma minsta lango lango. Ma wha auru lungo au nanga ese le malo. Ai mai se tangata whai ngā ruenga sinia. Sa tu sa o ai whau tuanga le teitai o le malo i le naunau ta inga. Ia sao mauri le wha tau tenga o ngā ruenga. I le 5 tausanga ua amata savali o le isi whai ngā malo fau. A le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Pa ia mana mamalu o tātou whata singa le nei aso. Ma tau whata alo whatu le nganga whalo alo. Le nganga alo ia. Pa ia mana mamalu ma walunga. Pulenga uma whale whaavae tupito ma walunga. Ile me ngata ai. Le tau walunga o tō whinga le tātou malo. Ma tau whata alo whatu le nganga whalo alo. Ia le whainga malo le fiotu o fionga i minista langolango. Ma le whainga malo whirwhiria. O le tātou whainga malo whirwhiria. O le aunga ma le wha moe o whilinga Samoa. E lese me fau whainga palota. Ta i 5 tausanga ma tātou oi whirwhiri. O le ale fina ngalo Samoa wa mai ne 5 tausanga. Pa i o lau whainga ruenga. Tātou na. Tō fuuma o tō, mai a tatau, no tō whirwhiri, mo tō palotai. Nangan mesa o loto nal tangata. Te whirwhiri ai po whel vai ngawha u whai sa e au iai. Sa ave fo iai lo whātua tuanga male sui, na e whirwhiri iai. E ia lau whainga luenga le malo, o umana nafi. Oma. A whai tātou te alo lofa ia Samoa a mata atu i le so. O no tau si le whira rea. O leu tātou mai whātasi le whaare la malanga. Tūna mea si tātou toi o le sirima kauzanga. O le whainga malo le uo mai. O le whainga malo a Samoa atoa. It is the government of the day. E le o toi iai se upu, o le toi tō sina, o tō manatu, mo tō langona. Pe toi a vanga se loto, i se whainga malo o tōna iatu. Pe a whai tō te alo lofa, i le tātou whainga malanga mo le 5 tausanga le nei, male lumana. O le ale me sili mo Samoa a matatu nei, o le mātou te talo. Tātou 5 fantasi e fasolo. O le tātou tau tinonga le nā. O le tau no mai e whainga malo whirwhilia,
wo mai tau ave lau tau ngā luenga o lea wo umana whai. O afo ini mele lei sa ta pena whai ngā malo i aso wasola mele lei whāwau whai i lei atili. Au iai fo ini lape mani me te tau ona whaale leia whau tua mai ia fo ia ma whaale leia. A iai fo ini me fia whai mo le whaale leia atili manisi ati nai le lei au te tārusa ngātu awane ia ise me le lei oti tua. O le tua nama se la ina le mele ia ise o tātou atinu. O leo to toa fina ngalo le tunu. Kaisea o fina nga fa por kiki. Ai o le tunu. O la tau e whaia firinga. O le tunu. O lo fa tali mai fo i le awa unanga leo tato iai fa tasi tae one. O le chi mainga ma fa manatu ma fuai tae one nei. Eu tau alo whangia al tātou whainga malang. Tā ono sa i lava. Sa folo ale ono mea nā aisea e mā fua mai isi tangata whainga luenga al malo. Le la lafo upu mamafa. A ngai tau wadenga o tau tiute mga luenga. E au wha solo fi naunga tau porkiki. Wana al whamanatu. Uro ia iau lape o tau ngā luenga ma me umana whiriwhiri ai o tau. Tau te tū lai o tau o tangata whainga luenga le malo. E te tū lai o oe o le tangata le whainga malo. E te tū le vāpo whelava. Ai angina lo manao le mele valeo lo tū lai. E toso lo pito le me te loto. Ma e manatu iai ai le loto ai le whainga malo. Ona e malia lea whailau whaiunga. Le fionga i le pandemia, le sunga la audi le mali toa, le watea pola te vafo si Smith, i se vaenga le nasa unuanga i le whailoa inga, ma wha aulu ulunga o mtanga aluenga mwha laptonga le malo, i le aso tofi o le neiva yaso. O se whailoa inga na awai ma min stau le kapeneta, wha pea min stau lango lango. O le whamanianga tusia mai le kovana sidi o Amerika Samoa na tau ao, e le te itai o le malo ma le pandemia fidifidia, ai o le te itai o le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua sa mo utasi. A o lumana i eire tau au fianga mua le paia inga wha pare mene se furu vadu. Le ana wha tautoa ai sui usu fono fidifidia. Ma wha tautoa ai fo i le pale mia, le sunga la audia le mali atoa leo wa tea pola te Vaufosi Smith, ma lana ka beneta. O lo wha ilo ai le kovana sili le fionga pula li i niko lao pula. E mautu pea so tanga o Samoa i ngafa ma wha ia. Whapea le anga nuu manga i whanua ua masani ai Samoa na lua. Ai sili ona nganea le ngālu lua so tau au, ma wha soa i whina ngālu malangona, a wā se manui o whainga māloa Samoa i sifo, ma Samoa i sae. O stasi o vaenga o le whamanianga mai le kovana sili le pāle mia whidiwhidi o Samoa, o loo ia whaali ai, halo i luma o le tātou sae sa ili fi ngota ma penina o le tailo loto, a wā le tāpua i ngā le atunu. Ma ia whaalau tele pea i le atua manoa o loufa le ie i le tino, ai siri i le nganga e tautu ai Samoa ma ona tangata uma. O le malosi o tāwhai ngā malo e lua, e whaavai i le atua Samoa. Ai Samoa mua le atua Amerika Samoa nei. O lo sainia le whamnianga le Covan City, le fionga ia pula li i Nicolau Pula, e a vea i masui o le Covana Lutena le fionga le matua, Pulu Mātala ai Junior, whapea le malo matanga tanu uma, o Amerika Samoa. O leo e isi fina ngalo le te tai o le tātou malo le fionga le li pāle mia ua ia whaino ai. Le sila i nei se fuanga e wha o ngā i aini ele o le malo o Amerika Samoa. O tu ina mai mo le malo tuto tasi, ai le i wha o ngā ina lava ia ele pe tu sa mare tolu e kalo na tele. I le whailoa inga matu stale na ua mai ale fono mua le kāpeneta le whainga malo fau, i le asolulu na whaali ai le li pāle mia. E ono mawhai ona fausia i lea whanua ni whale wha mautu wai o tātou tangata, i la tau o maua ngā ruenga le company tu apai e le territory, o se whainga e tau fiai nisi wha whita auri o whea ngai mo tātou tangata, o lo ngā rurue i lea company. Mai lo loma le taimi e toe whatu langa i le mta upu i le atoa Samoa.
Te le mana tu umi. Langa i tele mata upu le isa tala no ina. Malwhainga malore na umanei. Na mail tato whanua ave. Na mail tato whanua le i tafuna. Talo pe lua e pe tolu e kana ina. Le ai mastato me o whaia o maltembindi. Alfanua na tauna fa tu de le ai de no fonga tutu o la rent talta to vise tutu ile mamanu le fanta un fai stato sentaina le va in fa ni fale apitanga to tele o tangata ia o stakis e tu tu ta uno no foi ia inga matu poela fa fita audio mail to tutu ese ai a fai ani ta mai accommodation tato ina no fonga le te le io le mette no foi me finga lo pela bola pela pon ma lo rent ai le tu fa la bella ve o le tasina fa vitauli na momoli mai na wa tau no fast ma lo do afelo su tasi sa vala ulia fa pito mai e finga ma lo stakis o fa vitauli na tu o tato tangata e o atu ini o atu to no foi tato ai ngai o ke ina le tu po fa bella ve tu su lima ma me fa pena alwa to tangata i ne wa ye lona private environment ma le poto no foi ma me uma ai faixa tau mo fiele ai longa tu la i fa pita li fa pe la uma no foi me tu ila fa no mo tato le fu tato fo ia ile le fa no le tau mesina e te tau na tato fa wa le fa tala no ile me le ole sa loto le o mai tu ile nei sa loto le o tu tato yo tele tu langa le fitara no ingo me tato te nau na wai tu langa tau fu fa to anga ma me va tu nei ngo si lo ave va fo se finangalo le fionga ile di pandemia sunga la audi le mali toa le wotea polata vao forces met manuia tele le fa ingo le va ya so isi tato butano O mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua lua whāwalu o po ole o iwa, tolu iwa, lua o, whā o, le R-Dash Traveler. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa lo o te toe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala
au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Activate the dance floor. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's Drill Bill. It's Drill Bill. It's B.O.B. Let's go. It's all I know how to your take away. I need it.
kept. Gotta get 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 kept. Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy. Oh yeah! We love rap music. Yeah! Across the street, singing a song that reminds me my baby girl needs me tonight, tonight. Ule tle ule mafailo, ile fatal night tonight, tonight. Feel my sorrow, and then I feel your comfort tonight.
iloa faingata taulu fale ilosa ayalokea lomba ile masa tu utaula manual atawasa lota babau tapolaula sauma ilea mamau Lua se football fit 2 minutes leo che nele chula se football lua. E vai vangal tato wa tunu of yang ai tom of tanga ma vai ai ngol nei fo yanso. Festival ai ngal nei te mafuta mai ai. Apa pe fo nei te mafuta mai tono lo mo tampo lo lawa. Nei te fiang ai mau tom of tanga lo li. Ya musika la vai mo moli atu ya oe. Ya fa no fo file mo le nei ya so le mang ai ole se sulu mele la. Au fa solo tama faufaunga au tau la tatanga mea. Ia po e fo nga wa e kule ka ingafi. Po le nga u me fa di ku ka wala au finga luenga. Pa malo atu fo ia te ole na ole moa se malo longa lia so fa finga luenga. Fa solo le yo ma faufaunga au e tu e lunga lau masini. Vai ngi ki o valu ma fau ai ngalo ya te ona te finga luenga. Ave loli ave ta vale ma fau lo loto loli. Ai lei se me ola e ma fau lo loto e foi nisi mea. Ila be foi le nata vale. A tangi lungo le fai uli. A fia tangi foi lungo lo nata tangi lungo le telefoni. Papalote di la jolo mafuta mole nei fo ya holi fa talo fa la moana bida puaba e sau malo se fo moria e tatu ainga to tele la jolo mafuta mo nei Australia talo fa malo nga lue ya ole pese foi fa no fo file mo ile fa to atatala le asol to ina malo matua tari le la su le nei asu ilunga le laulau ai mato e fa sola manatu mo la ngona ki ngā po ngā iwi o tama ilima le toi ina e fōfō e le lumatua. Ia pe ti ngā fōi po ngā iwi o tama ilima le lumatua ai tango atu le toi ina. Le whangu sā mua wa toi fōfō ai una ao. Kango aku le lumakua le pepi o e whamekala le ko inga au au kiri masangi. O mai le usa mua e le le ngā. Papalo tu le sunga le pula le jaju island style barbecue. So se ya tango vai yes sua brother. Tasi le tanga le monio le lofa de tautonga. Le tai vai. Pe fia fale ainga fai e tu mau le lofa. Ai se a le angole mena tauto iai. Nei fo ila to va ai se uso le tato free market fo ila night market nei papa toi e island style papa ki number 1 ele ongo iluma e tu ai e tu al papa ki o malo brother pa so ala ko inga malo makwapi e kepa ko la lo makwa ko e kaude la kala i le losa i dungo le kanga le off wa kai me la fa pai ponga ai ve ku nga lo makwa esa fori ngai la so mangi ya so wa ya tu le lo matu i lima to ina wa ma no minumbi wa mata na mingi tonu a wa so la sa pupuka fo ile
Kai mingi ua mamingi. Ai sea. Matutua i la ua. Aole nei vai taimi. Ti ngana la iti leisi urungali wa amata on na maanumi numi ta mai lima. De evesini mai pe ai sea. O vale plessa. Kele de pilicocongi, la. Ke ia la vai aku amakanga. Oli ai se mangi wa makanga mafia filma. Ya fa malo dia tela to uma lava lema puta baile na foi tu le tu si fo kilani e kalo fai. Ia lia, yo fa ngofonga file molo vevesi. Okay mi va bene. Ai vevesi de mafa fo lesi. Ke fere ke le va ver mafa fo. Al se lengi na kanga. Oh. Wa no good al ka or senga. O mafa fo yo makwa. Ke le va be. Yo o kai runga al Facebook o makwa ya ru runga al temu. Bo ole aso sale ka mofkanga a ole fa so makwa. Por que le va be? Por que le va be? Yo. Mo ya la kwale fa ya ku sore. Ya nga wata tu baba ni vetem. E yei sinai urunga ri laiti. Sore. Wa ke ya ka va ko pe wa ma ku kwa. Va venga le ngi laudo le udo le si. Ese awi ngor ngi yas falaile. E ka ke de la va e le mario de la. Ka ko ma wer ka mafkanga male akabo uma upu. Usa pede se me de kanga ye wala. Sini fa fkai de di ore ma ore malo si moriola. Na. Kau siere kau konga ye makamai. Ya, fa malo atu nei tamam tina ma tu atu fa malo atu pokala me ya te o malo le eva mata tu suale nei fo ya oli. So lua se futebol do milita jala Julai tasi. To te le la to le to te li mai samo. Oka. Ya le. Ya au se umuru au foi mase ke sainga. Se chips foi se i fa mangu ki ye ko yo kamangi fingi. Cosa fare lei as falaile? Ya, lena pese se matu watu nu mai fiti toso mai. Pasa moa toso mai sawe mai. Filipai Nacione.
O mai maforinga ois ya. O ya. Ka ido la ka ke do ka. Tale ni sola tu le wa fa si mai la to tari wa tu le amtari o tu bangaru nga toi. Malo an fa malosi. Mai le asonga fua, tau mai le asfali na e usu wai vi ia leli. Tai le tu lo na lo fa mo na nga leli. Na la pui pui nga me se foi fo ia tu le malosi ia oi. Awalo wale fa wa tu te mangaru nga. Le ia se si me silo le taua. O le fia le usu le taiao. Ia mamo sin atalanto. Fia foi male ai ngol me pito sili na mataua. A tele fa vlave ai mai, au ke popole. A wa sa puku mai fa vlave kolu mariu rua fa ponga, mo e fa solo akoa. Se me la e visi fa lu ma fa nga ma fa vlave. Ai le lava fa so. Ele fa pe fa ya ko le leo si ai ngale ai. Au ani fa ya se me presa yo tatu ma fa fa. Maka ko le mo ai, male kau kala ile si desi. Wah, ngal ngas nga. Bayan tatu fa vivia galeta li mai disi deu tatu falinga. Esa ini maleota. Toi lua se full tolu minuto ja leo leitu laitasi. Toi tolu video samo se full ball liba tolu amo. Toi tolu video samo ni manu kau malela tu ondanga. Se ukufai mofie momoli mai ai masefungala manongi masua malie efa amata mofie ai mateu lo ula o ai la pele ea o malala ile fiaba ai tole moana e a fatia ilo uba e so ole basa e ne saufia sa ualo fana taulai tue ta umaya po ofera oyai oina upele ea Oina upele ea wa o malala
ele ea wa o alala i le fina paai. Tois football 5 minuto de tale o leito lai tasi. Ya ta vole tu lai tasi o da vatu leo tatu tarfole ngana Britania. Se bedisi de tatu falinga. Le fo tape de mai le asau tamait. Ya pole aso le fana le aso ya okitopa. Ai ta wala nei vai ngai e tau fo na fa fonga ye tatu watu no. Tatu falinga ba wole tonu mai le cheesecake shop. Lau far keke fa mo loto mau aso se tu ai nga keke pe mau aso se flavor ia maso se mo so se fa moi tanga ia ni loi lu penga te failangi ale the cheesecake shop.co.nz e mo ia la to nanga mo so se la va ila tane ia oe le sile tatu fa linga loto te maiti ua lata baile so fa bitu mo le fa nau ua mata foi on ta pena matu mo ma fa nau ua amata foi ona ta pena matua mapese po taulotu mapese ata maiti po e maila se vilo lau tama foi sana taulotu malan pese ile lotu ata maiti lafo mai ile tato wa upenga tufai langi nei o le radiosamoa.co.nz/What Sunday o le vilo tele na reactions ilunga o le TikTok o le amaua ia se fai longa ua lava le taulotu mal pese au mai ia awane o watu mali tolu minuti le ome amata la mai le video lau tama ile aso 2 o Septemba tapuni a tatu wa le tatu tovanga le aso iwa o kitopa lono winga e tapunia la ia tatu tovanga le aso iwa o kitopa e tapunia pa loto ile aso 10 o kitopa le tula 10 tayau fa fonga baili tatu watu nu tau fa mani nonga le vala le mo pokalame na tamaiti o le aso 2 o Septemba o le atatala i lole avanua i lafo mai lole vilo lau tama o le aso iwa o ke topa e tapuni ai lono winga o le aso iwa le to eise vilo to etalia o le aso 10 la o ke topa ile 10 le taiao e afo i e tapuni ai palota manino lei tapuni tato vilo le to yese ate to mana mi le asoiva o le asoiva tapuni ai aso 10 loa tapuni le ole matatu palota lo winga tar 10 kolosi lainga kapungi farsio le to yailo ma se palota to etalia o le fa maninonga na si vaenga le mo fa funga mai tatu watunu ya o le maua lola ia le o le tatu lau ngā toni le tula se furu male lua o le awhai e le tatu lau ngā tongi i le aso se furu lava le nā. Vai la le manga ia mangingo le lei a, ki dia le lei. Se furu, aso se furu, tāru se furu, le ai si tatu palota e toe tali a. Tāri tula se furu male lua, a whafonga lola ia le apo ai o le amanu malo i le tauwanga lea na i tatu whanau mo latu a sapa. Pai! Ya, maunisi la whapitalanga. Bala mo le tatu telefone le tatu official le lua no lua tasilima vitolu. Lua no lua tasilima vitolu. E o foi kai de mal mala masis. O le wa makwa o kakango le I fa mal mala mak. O le vaenga le momoli mai le tatu fa linga le monei fa na fa pe mai. O le pese. Tauloto malau pese. Vai mai ua lava le tauloto ma le pese. Ia awala ni ova atu le tolu minute. Tauloto ma le pese. I sau fo si kauloko pese si wa faikanga. Ia ngale lua tauloto ma le pese. O manino si vaenga le mo tantou. Langa le telo tatu pokalami le whafunga ma le tatu watunu. Oka, e se le whasisi lang heva. E se nei vaenga mai a ingo le tatu pokalami. Ai mai fo le virolis. Oka, e makau kia. Ua pule mai anga ia. O le winga le tala. Ia e a ngai mai lava i to tonu. Ia e sawa i to tonu. Tutu mai to tonu lo wanganga. I vaenga o le momole atu ai. Ia le tatu pokalame.
a fa pe la le pese ma tau loto ia mai na le pese por tau loto sia wol sia utama tolu minute ia fa mana ia na va vetu lola ia le lunga ole si e umar mai e sa ka kaunga malo sia ka kama ia angai fa masingo lunga TikTok wanga kingo fongo for TikTok ma le po ia ma le po pa ia ko ifo ya malo fa tai fo nei matua ta penanga mo ni vai tai milu ta pena tu tatu mo la sa nei tamait ta pena fia ta pena fia le wo mo la sa ta ma mo la sa tina tatu fa si tu dola ia le so nei fa nau ia ta pena fia wana ia se meti lua ya lua e le fia le ai fa fia lu ma fo fa le ia se si e la tu fa fia o ke ka ngoa o ia fa de me ke fia ai ka ngoa o e alanga e le fia o tele me mama fa lo ma fo le aso ma me wa ave ma me tele tautala wa e ke ka lo ma e le fia i ke lo me lo ma fa ia nga san ka fasilo ka maiki ma e le ka kala ai ma songa o ke ka maiki ia ole putu sao se tu fa fonga tatu watu no wa o me le tupu a ole so sani ai tia ia o fo ya kai o ka maiki ngi vai ka ia tatu to apea ia ma o fo si ona mate le tatu nei tamai le fo ma fo pola sa ko lo ko sa pese amaringi ka uva karu si o ko e liu loi ya dai bokala me botato le ya uli e vai banga foi mortato wa tinu fa mori foi le tua ya te la to le o to tali watu le am tali o la tu nga ruenga ni fa yaso ya ole tu la la mortato bokala me fai le mu ma yon sai tanto fai malu o fai va ya to apele tai ma ya awa te fa vivisi ya las farile lo uma se le mang yon yes fa le vi le li Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau ya la tatu se ebal tatu pokala me leo le lu itau mo oe se pokala me falenganga fo ilu suifu ma so wola ta pena i peo tatu tangata ma fa malisi au tatu savalinga nei vai taimo lo tatu ya yu sima yer fa fonga Tau mo le aso. Liliu e Yesu le vai e fai mauaina. Jesus changes the water into wine. Ioane lona mata upu e lua a olona foi upu e fitu. Ua fetala yatu Yesu ya te ilato. Ina faatu tumuia o vai isua vai. O na lātou whaatu tumuina lea, ua o lava i lau. Liliu e Yesu le vai e whai mauaina. Jesus changes the water into wine. O le liliuina e Yesu o le vai e whai mauaina. O se tasi lea o ulua i whaailonga. Na ia whaatinoina e tusa maletala a Ioane. Ua tali tonu ai le au soo ina ua vaava ai. Ile mana ma le pule o loo ya Yesu. Na sila fia le leifo i le tina o Yesu, le mana ma le pule faatino lea o loo ya Yesu. O le mafua anga lea na ia faya tua ya Yesu. Yesu ua uma le waina.
Ona li liu lea e Yesu. Ole suavai. E fai mauaina. Samoa e. O a mea ua faale tonu i la tātou savalinga, i le nei vaenga o le tausanga. O a mea ua mātanga. O a fo i mea ua lelelei. A o a mea ua tātou mawhati ai. Tauna ia tātou iloa. E ia Yesu le mana malepule. Na te li liu ai. Lo tātou mawhatia. E avea mafia fia. Li liu mea ua lelelei. Ina ia lelei. Li liu mea ua mātanga. Ina ia mātangofie. Li liu mea ua whaaletonu. Ina ia mātangofie. Samoai. Na o Yesu. E iai le mana malepule. Na te li liu ai. Mea ina ia mātangofie. Na o Yesu. E le lei ai lo tātou waso. Na o Yesu. E le lei ai lau whainga mālo. Na o Yesu. E le lei ai lau e kālesia. Whai mai Maria ia Yesu. Ua le waina. Nga li liu ai e Yesu. Le lava o le waina. I le whaamali eina. Samoai. Na o Yesu. E malie ai o tātou manao. I mea le lei umalava. O loo ia Yesu. Le mana malepule. E li liu ai mea ua whaaletonu. Mea ua lelelei. I mea mātangofie. Ma mea e tātou te fia fiai. Tātou te tālo. Lea tu ai. La ua fio e li liu mea ua leanga. Ina ia lelei mo i mātou. Na o la ua fio. E lelei ai o mātou waso. Tātou ia mala ua fio i lene yaso. I a mātou fe au. Ma a mātou ngā luenga. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Oh,
fonga malia le sunga ya tala le manta mo le pese te pese le matautia o le lofa mo le anga le o le tua mo ni maoni fo ina i vivi inga le nei tai au pole nei ya pe senga le nei fo yaso le fa maoni o le lofa le le i tau lunga tole na pa kala mitau mo tanto lu i tau fa le nganga lo so i fu mo le tanto wola tanto ye le ni yaso i tuta manga wenga lo te 2 minute on tale o le tu lai tasi ya la vatu fo i le o tanto pa kala masani pi on na ya tanto telefo i le ngana pe tani ya malo la bare nga lue malo fo le sa i tanto wa tino fai le mula io nga luenga ya to le na wa fa mai au tuta manga luenga le yaso bai se ne ya ta vale umala vai lunga le tele e fa maloto se a pesa mi no mo tanto lori ma futo vai lunga le ala ave passi ave taxi so se ta vale ma futo mai ai
Radio Samoa. In this update, the Prime Minister's told Nicola Willis she's keeping her job. Chris Luxon is coming to the defence of the Minister of Finance and Economic Growth following a call from former Finance Minister Sir Roger Douglas for her to resign in the interests of New Zealand. GDP figures show a worse than forecast dip in the economy in the June quarter. Willis confirmed she's talked to the PM about her viability in the economic growth portfolio. But Luxon says she's got his full backing. Nicola Willis is the best person to be Finance Minister and Economic Growth Minister in this whole country. The Transport Minister doesn't want the focus to be on looming roadworks for Transmission Gully, but rather its economic benefits. A new report by Infrastructure New Zealand finds the road has saved the economy $63 million via faster, safer, more reliable journeys. Tobias McIntosh reports. Speaking to a crowd of more than 100 in Porirua, Minister Chris Bishop says commuters are saving 9 minutes of travel time on average on the highway, compared to the former coastal route. But last month, News Talk ZB revealed several kilometres of Transmission Gully need to be resurfaced and rebuilt over summer, meaning lane closures during the day. Bishop says it's frustrating that repairs are needed, but necessary to make it long-lasting. Kitchen Things, Napier and Nelson stores will permanently close this weekend. Receivers say they've been unable to find a buyer for the two stores and all stock is now available at below cost price. Business reporter Michael Sergel says receivers remain optimistic about finding a buyer for the Auckland, Tauranga, Wellington and Christchurch stores. In the meantime, stock's being sold at heavily discounted prices. An administrator's report shows the company's 400 creditors are owed more than $16.6 million. Dozens of passengers have now been brought to Wellington after being stuck in a stranded train in a tunnel for several hours this morning. An overhead cable came down about 8 a.m. on the Kapiti line. It's led to several services being cancelled or replaced by buses around Wellington. Kiwi Rail and Metlink staff helped the commuters out of the train and are now removing the train itself. That's news. In sport, World Rugby have ditched the WXV women's competition after just 2 editions, confirming it won't return for the next World Cup cycle. In place of a centralised divisional format where 6 teams gathered in one country, unions will arrange their own home and away fixtures across September and October. They could see the Black Ferns, for example, playing England in a series rather than one-off games. England Rugby's Women's Executive Director, Alex Teasdale, says World Rugby have listened to the feedback of the unions. Making sure that we had a good value exchange from a performance point of view for the fixtures. And that was across all 3 years. It wasn't about saying, as if you're ranked, number 2, you want to play number 3 or number 1. It was about saying, what does that value exchange look like in terms of growing the game? Meanwhile, the Black Ferns believe a shorter turnaround can work to their advantage heading into tomorrow's World Cup semi-final against Canada in Bristol. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Tasilimoy betul. Amo.
siva mai. Tolu sama ipe na oma ai ai. Le fe la po le fe la ti le mana o ai. Ai tasi le fe o te mana o ai. Le fe e un lupo ora e siva mai. Sa kami naligin na kami, sa kami naligin na kami, naligin na doon, naligin na doon, sa amor, sa amor, sa amor, sa amor, naligin na kami. Sa kawitu daman, sa kawitu laman, dili sa baligyan, sa kawi, sa kawi, sa kawi, sa kawitu laman. Das no lei na dua te mas no lei na dua sakawi my love sakawi my love sakawi 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 my love dua na matai dua na matai children na matai family na matai lima na matai homo na wolo na matai kutu na kitu na matai One of my time, you wanna live, you wanna be time, feeling a new feeling of my bicycle. Siva mai, tolu sama ipe na oma ai. Le fe na po le fe na ti le mana o ai. Ai tasi la vale fe o te mana o. Le fe na po le wa se na mai. Ai sa o. Tonight, tele mana o ai, ai tasi la vale pato o te mana o. Saula vai malana tele si mai. Oh, ai sawa. Awasela. Se o foga bariola foi pensar tu sa ma música so fe loi mo tata se futebol 2 minute leo te nei ia leito lai tasi ona leo se mai le saula una ngam tu fo le enterprise mo tata leo fat mai ia le sunga ia aku so fe le ya wa fo tu ino tatu wa tinu u ile nei ia falaile ya leo wa tu mai mo tata le nei fo ya oli tala fa aku so balo se fo moria ya malole tawa sai bo ilo talaga ke tia malole ai bo malole Patotoa, tau ina se tātou watu no, whātai mon mātou wama no. Se fo monia, malo fo ngā lue malo le wha malo si au ngā lue ngā baldei wa yaso, tātou iai lo ngā, li si uio ngā lue ngā li fo yas fleile, ia manatio lo manuia, ia nā fo itu I whai walo filima pe o nā tau ngā lue ai, ia o vi inga whātai le tua, ia o penana I manuia ngā lue ngā pe o na ene wa yaso, ia e whaawawa, ia niso tātou tai au, ia la whatu ia, oia, kuso, tulanga le so, ia me se fo au ngā tau tua tātou whatawale. Pātai mon mātou awa noa, ia ele sele le whetalaina I tūlanga o le pātai fo I le tua o no awa noa, man ne fo lau mātango fia, le sulu mātango fia le la nei aso, ia po pervi inga I le tua o no lana pule whaasai fua, ia mo fo ne awa noa tātalo patuai le lo losi o tātou watunu, o lo whaiana moa tātou pāsalawa nei taimi, I le nei fo yaso, ia, tono lo manuia me uma le lo fole tua ya ke tio lo selma no no ita to ka vale lo fa wa pe ta to fa to matani ya o le ka to cash bonus le mai le akitala na I to lu akitala ya lo to te le malu se ta to wa tunu lo fa yona auto ba mai fo ma
ngā le tūlanga le, ia, le ngata ina mō tāwale, ia, lai mō fo i tūlanga o le, sina se leni le account fo le, so ani nisi o fuanga. Ia, o le tūlanga tātou tau tāwale, tele tāwale i o i u le palua fe iwa fe, no ina lalo se fulua fe, o tele manona e tātou tāwale, i le tūle le Patrick Cars. Ia, mo le sila fia fo se tātou o tenu, e lua ia tūlanga fo lele o le Patrick Cars, ia ma le tūle o tele ia tātou piti apu tūlanga papena, ia, e wa ai lunga mātou website, wa mātou a pa u, maulalo tātou tāwale. O nolo o tele tātou tāwale fōngolo, o sautolo o le tātou stock, ia, o lo o whai o na tele tātou whapitoa, i le nei fō i tūla o le, le nei fō i aso, mai tōle o ngā tonu o le māsina o se tema. Ia, o tani nei o lo o mana, il manongi o le pāpaki, o lo whai le tātou sausage sizzle, ia, mo le malu ho se tātou atunu, e a whea ia tātou lotoa, ia, su mai ma, tala mai au, ia, tātou maputa e po i nei, tātou e tres mātani, o le 5 anga i le 5 Grace House Road, i nei manukau, ia, po lo, bili mai fo ia, i le tātou numero mātani, o le over selau, ono tasiono, whāta sival, vai on, so tai mai, lo mafuta atu, masunga le nipule ia Terry Kuhn, ta mai a tau o papo, ia, po tau au na le nei, lo lunga telefoni, ia, pea whapea o ia ini tūlanga fo le, fia wha malama, ia, wha manino fo i, o a fo le tai lino sa, mo le lo si o tātou atunu, i nei fo i a aso, ia, mai se pasau ni atuai le weekend, tala tātou, i le iba ngā le afo le 5, fitu aso le vai aso, Rona winga, e pai na mau mātou i nei so o se aso, pea e su mai ma tala mai au. Ia, o nisi fōi o le māua, ia tūlanga fōi lele i awa noa, e pai o na su mai ai, ia, o lo e tātou website na o le Enterprise Cars, ta o kōna NC, lo maua mai e tātou tāwale, ia, pai fōi na whaanga ioi mai lau finance, ia, o na bili mai le, whai lo mai nisi fōi o tamari, ia, polo nei fōi, so au na nei na ia whai ei o na vale o na whaanga ioi ia mātou fōi ia tātou application. Ia mol finance e tū la o maua le tali o lau finance no na winga e le ai se unge te whaatali ai ia whai po ia o le te lea tātou a inga ia e maua finance ia makiliva ia mata vale taimina within an hour ia e pe o le tūlanga na o no ia mātou in-house finance ia e po ia e whaanga i o e tūlanga ia. Ia, whaakai, te tia mon mātou wa wanoa, ia, mai se fōi le whaafonga mau se tātou atunu, ia, ia i nisi whaamtalanga pe o tātou telefoni na, o le oa Marcelau, ona kasiono, whaata kivalu, vai ona e so tai mai ai, ia, tātou wheloa e fōi i, ia, mai se fōi le weekend, ia, pe a mau se a wanoa e su mai ai, tala mai ai, au, ia, manuia ia le whaafonga mau se tātou atunu, manuia toenga o whaiwalo filima lau pe talainga tia ia whaatai man mātua wano alo whaaftai tere lava au kusa mole au nanga mara tautua le tātua atunu nei vai aso sai fuma i manuia ia o le gali a te ole tautua lea whai tamari o tātua atunu pe ona iai au kusa fia lei mal Enterprise Motor Group mo tātou te mole over se lau nta siono fantasy valu over se lau ono ta siono fantasy valu lima fitu tolu Great South Road ina i manukau olo iele latu tautua i o le aso atai au resi avano le lei mo oe te alu sa ili so sa mo le ainga se furu pale valu minuto te le tula tasi sanga ingi tula mati hello te mbana tau numai lo tatu whasisilanga wale ina atu mo le whaafonga le tatu watunu ona e niso le maftanga ma niso ainga la iei fo ia o whanga mwha mwabuenga i le whaunga o le neiva yaso Bese le ta whapitua tu lava mo wa o le maua tuia sua fo i lanto ia nau mai e monmori ala tolo whaanga ia lanto whanau ia au le la tatu pesi lea mo le atua ia lo whaanga mo uto u malava o le asa uni atu tau aso whapitua le aso atayau ia po whaipoiponga o le manga ia manu ia tele le aso fie le aso atayau ia fia mea uma o le fia o ngai mea po le a fo ia te telo tatu tapenanga matango fia mea uma ale ai se fia le ia se aunga ale tau mo tatou fia
Mo la toula le la tu fatasia le sauninga le whaiponga le aso ataiao. Ia i Australia, o Amerika, o Samoa, New Zealand, o Fialava, o le aosi le whiangainga, le aso ataiao, manu ia tele le whaiponga ma le sauninga le aso ataiao. A ingo le tama ma la ingo le teine, o le tau sa afia le mesi le matau. E ilo le me mari, ali kako le pese le wala whakua, langa ngai whaiponga ngā waruai, e mari e fo, mo le mari e. Ka kei roa le leia, i whaiponga. O le maa ngai o le aso tāpenanga, o le au wala au lia, e maise ia si unungali fōu, le whanau, ma la au wala au lia, ia o mamae, sole, al pikola i kua, e se ale mele aku poai, hori, ke vea kunga e, kusae, ora ki whalonga kua e, se ale muru ngā vevele e whai mai kua e, la ingo le kamama la ingo le kenge. Mo, ilanga o ia whai ponga o waru, e le oloto tasi, e foi lal foi ponga no uaruai. Tua i lunga lesi tamale na ilona fafine. Fai le siva samo, fape mai. O le siva le nei. O le siva ale tama fai ma le teine fai ma la ainga. Mai di tala to ina. O le siva le nei, o le siva le ainga le tama fai ma le teine fai poipo. Ea, adiri e mai al tatu a nai tu al tatu ainga. Tasi al tatu sivalanga ua tasi al tatu whanau. Ua tasi tatu whanau. Ea, ele ko yeisi sivala inga lo kama, ele ko yeisi sivala inga lo kinga, kasi al siva, ko le manga ia. Wa manga ia. O mana o si le whanga inga, tu fatasia ila ua, o ulima ilu mole li, e tawala mai le sungal whanga inga, le sauninga, o mana o sia ila ua, tasi ila ua ilu mole li, ele ko yengi ngā mea o le ese. Kasi ila ua kasi le la siva. Wai le so tanga e whi whana. Ia ngasi siva la ia lea. Ma fia ia uma le aso nai tamaiti. Aia pande tele ia. Sauningo le alo atua iniso le antola atu fatasia i le sauningo le sakala metal fai paiponga le aso antae ao. Ia e mo oele na wa uma, wala barenga. Ei se mela koe mafau e sisi veri. Ma sisi susu e koe susu e sisi veri. O anga susu e whaarua. A whai aku lele koe mo se veri wa. Wa popo mala ua le veri. O le koe mo whainga kota se veri. Wa popo le unu. E whainga mo tatou atunu, a whale tula e tasi. A reto le ola. Oni atu te mangalu ngalo whengai ma tātou wātunu le nei aso. Pocho mahine aufia Moni mawina aile neia Sofia fia Fa'atasia ilamua Le fai poi poma e mahine atua O whanoho a o tale whaini Ele i uni ai o waaya siali Ua sale solo mana o sili O uloi matai ua maningi Olova amoe moe Yesu e wana oe O tenuro fo fatani Se toki na mai le langi Ola uchachalo Ia whaamanuia Lene aina ia mawale fia fia Ia fuole niu mawa shefana Au anga mo oe ia so o
le umi o na whaachari Ae o wa aya le tama i chari O na la e wa sina sina O la na me ua i ila Che fuala fela nula nuai Jau le la nuna sinua i le kachi Se ma i mau pe ana o ija Yesua e sila fiaina O lo'ofa a moe Yesua e ona oe O te no fo fatali Se topina mai le langi O la uchatalo ia whaamanuia Le nei alunga ia mawale fi ia fia Ia fuane niu mawa se whana Au na mo oe ia so o sau Tula i mai le whaawhengaina Ua amata le sayunina Tuuina tu ala tautonga E tau ile otu le alofa Mai o ole maloloina Mau o lopo le machiva Wa te suyai a mama Yesu ya ia ai lo suafa O lofa a moe Yesu e ona oe O te no fo fatali Se topina mai le langi O la uchatalo ia whaamanuia Le nei aina ia mawale fi ia fia Ia fuane niu mawa se whana Au na mo oe ia so o sau Au na mo oe ia so o sau Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID River mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald
a Manrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana i oe Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni i le My Cash a le Digicel i Samoa. O le a whaiele se i Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whabitoa, seki a Digicel. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa le tātou tino o le whae ungo le nei mai aso te whiwhia whawhiloa i te oe ua whae ona whatasi mai tātou polkalame o le a reto le ola. O le wane tolu whai upesifulu ono whapea awa ua whapea lava o nā alofa mai o le tua i le lalorangi ua ia au mai ai lo nā tali i te o tasi ina ia le whano se tasi e whātua tua i te ia a ia maua e ia le ola whaavavau. O le upu mo e le aso le nei o le whaavavau o le mea moni. O i se teimi o e kau masal salo pe o me e un kala whaafangho kala nge utkuspa ia. O le upu tāua le nei mo o e whamanatu i te oe. O le whaavavau o le mea moni. O lo tā ua i le awhionga pa ia le atua. Le whaavavau e au whiai le me leon o le langi o le mea moni. O se oli o le mea moni. O taunu unga i e whaavavau e lua o lo whaatali mai mo oe ua uma o nā oa oina mamanino i le awhionga pa ia a le atua. O le whaamani anga sili a te au i loa ia makua mongi ai ai le langi e ai se oli. O le maliu leo Yesu i lunga o le satau. O le maliu o Yesu o lo whaamaunia i le ngata tuspa ia a o mea fo ia i le o history whaamaumawina tala whaamaumawina i mea lalo langi na tutupu o lo whaamauwina i fo e moni na maliu Yesu i lunga o le satau. Ai atea o le whaamaunianga lea, o le moni o le langi, ko he mongi se ori. A wafoi, na sila fia e le tua, a le au mai alo na alo o Yesu, e maliu mo tatu ngasala. E le aise se kako e sao i le langi. O kako i unga, o le o umai se ori, ia ma le afi e whaavavau. A wafoi la, i le Roma tonu whai upe luas fultonu, whai maili tala tuspaia, ua ngasala tangata umalava ma ua le o i le vi inga mai le atua. Le Roma ono luas fultolu whai mai o le oti o le totongi lea o le angasala. Wa iloa le mea wha maungi ai e oki kako uma e angasala i tato uma. A wafo e le oki tato uma. E le aise isi tato e ola pea. Ua oti tato uma o le selselenga lea o le tūranga angasala o le tangata na pasi mai ia atamu. Ai o le good news la mo oe. Ai e ui inga oki tatou, ai ua fio mai Yesu e maliu i kalevaria ina ia le o i tatou i se ori. Ma le whaafanonga le whaavavau. Ai alu oe le manui e whaavavau. Ma le langi lea e ke oki. Onga e alu le iai. E ke maua la. E te maua ina o e ola ma e soifua i le ngeila lonangi.
e te whaia se whilwhiringa. E le wha pēr ngā le okia o ko me ki ngai alu i le langi lea, e fua i lau whilwhiringa, e whaia a e ola i le lalorangi le nei. O le lalorangi ngai i whaia, ke le whakari se e oki pe whakala a le sto ina whaiwhe mai. Ia si kako whiokia kako i rope sa o ngā meo le langi se o, alfa siri. Ai whawhela pe ki o e oki ngai, e ki kino ku whapea, o le afi le mere ki alu, e eise se o whilwhiringa i whai. A le songa tā ua ngai mo oi. A e maua le ola ma le malosi. O le avanoa le nā wa watu e le tua i te oe, e te whiri ai, e ke kalia le li whaola o Yesu i lo langa, ma e whaatua tua i le ngaluenga ma e ana i e whaia i le lua awhi tau sangu mo vai. Whai mai lea o ngal kuspa ia a e whaia le mea ngā, e o lai oi, mai o le ngutu tau tino ai, e o mai ai le ola, le amio tonu, a o le loto e tau tino ai, e re tali tonu ai, e o mai ai le ola. So mo oela e maua le avanoa le ngai kaimi. Whai sau kau ki ngonga, talia Yesu i lo langa, ma e tali tonu i lo loto, o ia o le alo le atua soifua ngā maliu mo a wanga sala, o ngā mau ki ngoa lea a e uma ma le nei lalorangi, o lo whaatali le avanoa mo oe, ua whaia e le atua o le langi lea, o le upu mo oe le nei aso, sa uniuni mo lo whaavavau, ta pena mo lo whaavavau, ai le ngā o mea leo langa ngei, e pupu iai lo mawhawhau. Le tua, ia sa unia i mātou i loa e pupu ma sa saale nei o langa o mātou wolai, ai ngā e maliu i Kalevaria awa e iai lo mātou whaavavau, o le langi ma le ola e whaavavau, te sa unia mo i mātou. Whaaftai Yesu, Amen. No tele olo uanganga a o ai i le tele o tangata muli atu ia pa ala a le atu o la fo i lava o talofa le ola fang ia te oe o Yesu le leo mamoe pa poto o iso o semea pe tele talia e anga le pea o inei ia iso tongi leola o Yesu na mai Alua tala ya tu ona swafa o a tu pe o ni me fo ki fai na tu fai atu no ona mai mana oi tongi leola o Yesu na mai alua tala ya tu ona swafa o a tu pe o ni me fo ki fai na tu fai atu no ona mai mana oi tula ia kanga nei loa i le tusipa ia kai tau loa ia malama papa ia loa maleo langa talo pea ia Yesu awa e te fefe pe tenga tete o soi fua le siri ese fa poto o iso o se mea e te le talia e anga le pea o nei ia Yesu Stomi leola o Yesu na mai Alua tala ia tu ona swafa o a tu pe o ni me fo ki fai au fai atu no ona mai mana oi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala ia tu ona swafa o a tu pe o ni me fo ki fai
O le pese bale o le vapenga, pe o le whafonga ma iai te tongi le ola, ua whamai atuai le po kalame nala reto le ola, ua tau walunga i foi mo le teutuma unanga le sunga le whawhangai ngā le Kalisi Assembly of God, la whae le kopa mo le tātu le ua whamasau le nā, a reto le ola pe ona iai le neiva yaso, ia vi ia le li, whaavitai foi i tātu wainga, whaavitai li tātu wa tunu, le tali eino nei po kalame tono lo maota, o tono lo fale, ia polu, for finga ruenga tono lau ta vale pera bana ima fito ba ile yaso ia fa fitai ma vi ia leli ia ai ma fa malo fo ia oi ilo ma fito mai ma lo fa fonga mai e te ma futa ina ile nei po kalame ile aso mo le aso mo to lunga mo le yaso ia aso fu al vas fo la to itali mo yai mo le si fa ponga nei po kalame ile taimil po kalame le maru le taiao Te lua se furu minute jala le chula lua. Dale chula lua ia ona tali wa te fo ile o tatu fasalunga. Ile sunga la o ia te taloto wale fa o wino tatu po klame. Pai unga le yaso lo wi tatu. Tatu ia ilo mana tu si vaenga le mana tu ala pepa palota. Mana tu ala palota. Te lona wa vatu ia tatu pepa palota i tono lo pusameli. Ia tanga ilo iai ma sila to iai li tu malo po Filipino una te iai fa tumu leo la pepa palota na ma ave no fuanga na fa ilo atu e ma fai ona ave iai la palota tilo mai va ai il pitonu una te ia mo wai ya ma sila po ai ia ila to le na lo la tu lisi ia po ile na ti ma fo te palota iai ai ia te wai ia o le tau o nei fainga fifilinga ai mai se o fainga palota nei a fai tu malo o lo iai ali leo tatu Samoa o lo iai leo so ne fo ile mo nei o tatu tangata ia ma tatu mamla ma te lo vaenga pi ona iai ma tu o taran papatoe na vua tofu tatu ma le pepa palota tu ina tu lo pusa medi o te fatamala tau ai o lo sao o le tau ai o lau fa sa o le avitono tamai pusa fa ali ai lo leo le tangata mo te tau ona anga va ma te tau ona halu te tonu no fanga lea ina i mafai ona ye te tonu ia pe militino fantasi ai me o te ai ia vaenga o le nei fainga malo po nei atunu lo tantu ia tau tonala ma oe ia lea o lo ye weekend ia ma ia te mo le fia fi fatumu le leila pe palota le o te fa mona tu atu mo le fa funga mai le tantu wa tunu o le vasa muli le nei o tuanga o aonga nei te maiti o nalo fo ideo la tuanga o le fa malo ai el pokalami ate utou matua malo lava te malo tina fa malo ati ate utou le tau mawhai mo le finau e ta pena pena nei whanau ia onga i le aso mo le aso te lo le whaingofie le ala le taiao tau whafangu whaati ngā fu le ulu ia te utou matua au le ono sa ia ono sa ia faatino peo tatu faiva faatino peo tatu ngaruenga wale manuia o tatu whanau yo e au fu isi so nga oke yo wa vaina le mangi le lai malolo le lai malolo le lai malolo le tua o nga makwa faia lo la moe ya e popula fa solo akore po fai lo Facebook a e moe fa solo akore Wai dia la manga ya. Matua fai le me ai na tamaiti. Pai se la koko pai se ulola po na fa ta fa o ya lo la to ye le aso atoa. Na e mo ya lo nga pepe. Se yo Filipona e tu finga luenga le lungo la ua. O la Facebook. Ai tu e mo le ha. Vai le manga ye ke le bede li ta. Ya fa palo tu foi dei fa nau. Le o tu ua onga ya te utou pa lo la vole on sai. E bai sina fa fia fianga mo tanto le nei o oli. Fa mai atu i lo tanto fa fia fianga nei aso. Ali tai no le tu lai lua. Wasa wale ma fa na fa no de ta wale tu no. Wala te ki se ki foi ma tanto di tau ma fa na fa na. Tau tu anale ma o le te tau na e te puru se palani keke. Awa tau na tu la ilunga ma e le failo fa malastino le wo mai li tau ma fa na fa na. Wa uma le tau malulu ai fa longa tu lo tino wa mata ona e tu pu au tafa. Tau lon fa singa luenga to fa mini tonu au tafa.
Ai tao. Ai ai ta con. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got my great shoe and I left it behind. If you're gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. But the thing is too much, but it's much less that. I know you have another one man. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind. You think you gotta be fresh, your sweet little tune. But you think it's too much, but it's much less cash. I know you have another one man. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Na loa tu le ta vale le tasi tanga te fai pisi ni se fai sana fa tau le taulanga. Ua fiu le ta milo i tafta fo le fale olole e le ima se paka o avanoa. Ona alu le ta milo fa se fulu na ta milo ta vale e le ia se avanoa e paka ile na ta vale. E na ole tūlanga le nao lo tusi meile lau papa e tusi ele upu fa pea no bagging zone e fa sa ona paka i ta vale. Alua tu fa malo si ale ta vale le i fai pisi ni si lea alua tu atu le me sa ona paka i ta vale. Tango lo ila na tanga se iane la na peni avane male pepa tusi ilo male fa upunga fa pea. Fa se fulu ona uta milo nei paka ele ila se me ono paka ila uta vale. O le mea la le wa upaka ile mea se leanga wale ise me paka ila uta vale. Ona tango lo le wa tusi ile upu fa pea i lalo lana o lana fa upunga lea. Ia e fa manga lo mai i hate i mātou, i a mātou ang sala.
walu le neli fai business I tono le fale olo fai fa tau ai afe mai lo ma ta vale le leo ya le la o mau lo le leo sa lo ma le leo tiro atu olo ile pepe olo mau mai lu mai la lo sa timo le ta vale le tau lo leo fai tau fai mai le fa punga lo tusi ai fa se fulo na uta milo le nei no fuanga le se me pakai la uta vale ole mele wo pakai le me se ia e fa manga lo mai ia te matou ia matou wang sala Tangolo fo ia male leo se ia ne lana peni tusi ai male fa upunga I lalo ifo o le fa upunga le tamale. E fa se fulu tau sanga o unga lue pe le neinga luenga ma uta amilo le neino fuanga. E sa lava na paka se ta vale le mele. O le mela le nei. A o le fa salaina oe. O le atulia o mala unga luenga. Awe te ta ina I matou I le fa o songa. Ia o le upula le na tusi le leo. Saule li pai pisinisi tu si lalo le upu. Ia e fa manga lo mai ia te matou ia matou wang sala. Ia e saule leo ia tu si lalo ane o lana fasi foi upu le upu fa pea. Ia e awe te ta ina I matou. Ile fa au so song. E wele ma lia wingo leo langa ia te mi tatou te tila tatou lo me se awe tau no fai ai fai ia. Ia tatou te manatu a foi le fa nga ilo tatou malos. E la winga fa pea lo langa. E le o mana o Yesu tatou te olai. O lo tatou tau ana wina leo le tangata. E fai le mea se ina ia ma. A wai le mea le tatou te loto ia. E tu le mea tau na fai. Ea. O I winga le tatou olanga. Fo e tatou te mana o iyo e mai le tua i o tatou mana o ngase. On tatou no fole mwheli wa I upo le fionga pa ia le tua. Se ia a wai fa atasi lau manatu. Ia ile mea le fai mai le fionga le tua. E le ai le me miloina e tatou le whininga lo le tua. Ma le upo le fionga le tua. I o tatou langona. E te tau ona tatou muli ai. Ia ma tatou whaia. Awale ta ita ina I matou le wha au songa. O le tatalo le tau na tatou whaia I taimi uma. E oi. Awa voi langa le whelua I le li o le lalo lang. E le tau wha se. Ia ma te ia u tatou vai ai. Ia na wha au songa.
Ta tiana mfafia fianga bota tole ne ya huli oe. Leo tai 5 minuta talo le tula lua. Ayo ngai kaku akapu po ne tatu tala po le na. So sani fo ya to le ne vayaso. Ke fo wa ya walu fa. Na usava ringa fa ngol vayaso mo watu nei fa so. Ke mata la ilava. Ke fu e ngau se me e aru fa so se aru au mai fa vai da ia o te fa so nei matu fa so ka ngai la vea mai matu me leanga ai lu manga o ngani aru fa so dis te walunga se tau tua masa uranga te nei fo i vai aso mo nei as fa laile ngangol fifia mo ngangol fa tai mo moriatu datu wa tunu ile tatu proclame mal tatu maftanga ni vayaso atoa e tu mawale vi inga ile tua o ia ne ona le pule o ia ona fo fa so mo tatu ala le malosi mo le ola ya mai se fo le tatu maftanga pe ona ia ile ni vayaso vi ia le li fa tai matua i maota malawa fa tai lau tapo inga fa tai lau talo ava no fo tu na mai e te fa fonga i proclame ale radio Samoa ia la finga luenga tofi le tua iso se fata fai taulanga fa fitai fo i le proclame le fifia mai ate utou tatu ainga le ne yaso ma leiva yaso fa fitai tatu maftanga ia e bi ia le li me mo ia fia mo tatou lo su tatu malos e lo su tatu pot au le tua ni ata pena ina me uma mo tatu lana fana we manatu fa pena fu oi malu ai ia le talo aia ia tatu mo pele fifia mo tatu le fifia a war fe ngai tu manga luenga pa baula lo fo i le loto le nei vai ngole aso pe fa we isi ngana ti o le tau te mari lau fa fonga ia o le fo si tau tu o le tau te mari lau si sila malau ma futa mai le nei vai aso atoa e aso atu vai maru poenga pa mangalo se lo vai lo to ona ona to la tatu tu mafuta i le vai aso fo le lo fo le tua onu ia tele fa so saunga mala singa le nei fo i vai aso al fa ingol vai aso ai mai se maftanga maniso la finga luenga le tape na mai awon ingalo tatu fa marstino le fa ile aso ta ya tatu fa ia tali tu lai valu ma wal boxing fa fortino ia olo la fia taia ai se me telo ne la tu le maftanga fa ina le lua fatasi Get Bright Road i Mangele a matara il aforfitu ala tu ai fa longo ia mai te talo fo ile aso taia pe afa pele se meti a ile afia fila so atayo ai manu teleina le ia afia fila lo fo le so fu mai manu ia 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Le Mangere Dental Centre, le fale fa inifo fa amoemoina mo oe malau aina. A whaiu wha le tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se wha tala noanga. E te mawai le au whainga luenga lau whafonga fia, e so soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Whaia fua wha tala noanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima wha. Pesa Joanne te tono le Mangere Town Centre, ile tua le McDonald's. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa ile o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Fatala fatu mo talamaya te romo le so tae o manuia. Ono whanga whai ei whaatsinga te tele venues
a onga ma business wala pata ia ila matianga ila matia ini o sfainga e faia tanga te o tasi fatu fa lave o iloi o lone wolf ino fanga fai tele a fa peona yai le au te tele ngo se tulanga ma wala lo ni fa mata o yai ai o fa ria bulenga o fa la brum tonga te ni malo i fa singa te tele e au na tilo vainga te pui puinga e au fiani pa pui po moli sulu masini poeta matangata fai ngā ruenga o skola team inisio fa singa te tele e mana o mia i masini fa ata po screening equipment mata i fa o se songina i ni pomu o le sora rafi sa fa matu ina i leo ia fa matalanga fo tuanga e so sonia i no fa fai tele e pe no fanga falo loa po moles a onga mano fanga mo ta alonga ma konseti e va o ia ma va ai ai ni os fa inga tanga te fa nga i fana o se va ngor pui ngo no fanga fai tele ma os fa inga se u ai fo nga fa to otomoni sila o ye ne va o ia ma va ai ni po tonga de tele e tele so i fo e fanoai e pe o le os fa ingo no fanga te talo le tapo inga muslimi kala istete i le lua vis maiva o le fai tau sango tapena mai o le fo nga fa to otom ma ta yala sa fa vaina kulupo office iva i te inga leo ma le au FI ma le office spy ni sila le security intelligence service po SIS ma le matanga luenga le pale mia ma le kapeneta leo la to la pata ia la to e pule ina no fanga e poto e tanga talu tele e va ai se fautuanga stanga de fa pitoa ma fa ta oto fo nga mo nga yo inga fa na nati monios fainga e fa ono tupu mai o le te tea whai a onga tūlanga lua, o le a wha lawe lawe i mātua mta mai te a onga le teimi a rato te momi ai, le solo ngā le lei, e peo na whaari ai le komisino tau tuare malo, Sir Brian Roach. E risa ma le fast food wafi whai a onga tūlanga lua, ulua onga ma le au whai ngā luenga lango. O le a savali ese ma rato ngā luenga i le aso e tasi la solusu tolu, o le masino topa. O le fai unga o fai e longa tono le fasolonga o te e fai a onga, o a onga maurunga le vasa nei. Fai Sir Brian, o isi te e fai a wau le te minei, ma le isi ma sina o luma nai te e fai a onga maurunga, ma fōma i sini o fai loi nai, le sio mianga maale ale oia i o te te. O le palota fai a onga tulunga lua e te e o fai a ina ua maea, o na te ene le yuni i le ofo le tongi muri nei. Sa o foi nei fai aonga, ia le tasi te sima le whātolu pasene i le lua te sima le lua pasene, o se tanga o le tongi ni te usanga moa. Ma le vāre tasi te sima le tolu pasene, ma le lua te sima le tesi pasene, i le te usanga e lua. E vana whaari ai e le unia fai aonga ale NCDI. Whaari e Sir Brian, o le ofa e whea to e tūlanga le lei. Ai o whaari e sui o le unia ngawha mawhiutana inga Liam Rutherford, o le palota te te, ua whaelo ai lelo loto o whaalongona i sui o le uni. E pia na whetoi e au noa ma se lango o le malo, a e poni a la oa e la to te mana o mia e ausi ai se tia o le lave o mana onga o tomai tia onga. O whai a onga maurulunga ua amteina i se vaenga o le la to te te i le vasa nei, ma fōma i si nia o le asava ni ese ma la to ngā luenga i le asoro se tolu ma le rufo wha o le masine o se tema. O tau se mai pasi sa whaiele la tu te i la matanga o le masina nei. Ai o le temi neo se vaenga o suir whala tonga tau se mai pasi sa ua la tu papatua i le limin star soi fua maro loina Simeon Brown i le teimi o lan tau te langa i le la tu konferenisi. Sa longo e Brown i lau whaalongo longo i le no whanga le te papa i Wellington o te tea tau se mai pasi o ti ngā i ngase. Ma ia tā uai, e wha tā ua le malo i ngā rua ngā tau si mai pasi. Ma ia tā pai le uni, e wha mua ngase. O rangi Black Tui, sa ia ta ia lea te e se vaenga o tau si mai pasi, i le te milava leo le wha amatala ngā Brown, ina wau i eo lātu papatoa. Sa i whalia, sa hita tele le tūlanga e puna i tā uai, o se tau mawhainga le minister e utu pupuina, se wha alongona ngā sala i tau si mai pasi. Ma ia tā uai, e a fia i ngase i a staitasi tuluai e uti e tangata whai ngā ruenga toi le lava i a whātupenga. O le konferenisi o whai e le lua vai asu talon sāwari ese e le sini mali tos furu ono afe o tausi mai pasi whato sanga ma tausi soi fuaf sosani ma lātu ngā ruenga mo le lua o aso ma tā pai nai le yato ni tonge moa ma whao popo i au whai ngā ruenga. O le i te sa whai e le mai ai o le late le lua o tau sanga o le moa se maalienga au tasi i whiutana inga wāre uni marsoi fō māro loina. Mai uana i le whai o se te mo le lusu whai tūlai le whai unga na masino i o lai.
e si li poti sa wha matuina e le Infometrics mo le uni a tau si mai pasi. Sa mawai o whale mai e whaatulaina i le 5 se lau, valu se fulu ma le fitu o tau si mai pasi, sa uti ai i sifi kai kasi uma, a tau si mai pasi i le tau sanga o mawai. O iei se tūlanga tā o iei nei se tanga o se whaatupenga whau mo le tau mwhainga ta ia, e le Pasifika mo le puipuia o le vasa i le tulangi. O le teo ngā tupe le Pesos Earth Fund, sa alato forfolaina e le silia ma le total 50 miliona tala Amerika o fua i tupe. E langalanga i tau mwhainga o puipuinga o ngā te whale e le sifun ma le lua motu ma territory le Pasifika. O le teo ngā tupe o na ina le bilionea Amerika, sa ia whaatuina le upenga la uloa mo whaatau inga i lunga o wala so ta inga lau tele ale Amazon, ia Jeff Bezos. Se polokalame mo soani e taula i aida pui o le natura, ma le poe vaina o suinga o le tau. O nei tupe whaalu o le anga i ai luma i a fuafuanga tunu o mali tulangi, ma polo keti a tunu Melanesia, Micronesia, ma le Polynesia. O se vaenga o le au nanga whaatino o le Bezos Earth Fund, e se lau miliona tala Amerika, e langalanga i motu le Pasifika i le maru pui a le vasa. O le anga i e fo iluma, i le porokalame ta i le Pasifika le Unlocking Blue Pacific Prosperity po le UPPP, e whaawa waiana wa ai le se lau pasene o latu vasa, ma puipuia i le leile loi folea ma le 2% i le luafe ma le 2%. O le tamata i suite te i fono le te unga tupe Lauren Sanchez Bezos, sa i whaalia, o le vasa Pasifika, o leo na se tua whale matango fiatele, a e whaarangolango fo iai o lato wola. Ma i ta uai o motu ma territorial Pasifika o lato whata o toina se ngā solonga e iai, ma ua na oili te ngā tupe a vea ma vaenga o lea whata o tonga. Ta alonga, o le taui o le tamata alo le tau sanga le kalapurike tasi ari usilele ta amor sanga like ale NRL Australia le New Zealand Warriors, sa maua rocha tuiva sa shek. O ilo ai o le pini o le Simon Mannering Medal, o whaatolo na manu malo ai le tau le lea ma isi tamai tua whasa ala tu tau whaoina. Whaani e tui vase shek, sa amatua i laki ilo na manu malo i le tau i le tau sanga nei, i le isi o tamasa ala tu tau whaoina, ia Erin Clark, sa iai lavalo na manatu e manu malo ai. Sa manu malo fo i tui vase shek e di tau i le tamata alo le kalapo le ta sanga lava ia ala NRL. O le tau sanga i luafe sulfitu ma le Russell Valu, sa manu malo ai le sui mo le All Blacks i le tau i ale Warriors. Ai o le temere o tau fituli solo i le aulangolanga o le Warriors, mo le fia i lopo ai ngō ta tai to whala au loa i le lakapiliki o li putiena, le awai mai i le kalapu i au kilani nei. O le to whaafitu pupula o sei nia whengainga le au lakapiliki ta tai ale Warriors, ai ele o fora folaina se ilonga wamahea le tamarsanga ta tai ale NRLW, oro fasolo. Whaani ere whai a onga Ron Griffiths, e au fia i le to whao ta mai tai e se tasi a fitu pupula mua i le lakapiuni, ma le teine longorongo a mua i le lakapiriki. Ma i ta o fwoi o nei ta mai tai o seinia, o la mautino ai le ta ina ma i ai o le loro langi o le lakapiriki. Ia mari tabira hei o ni whaamatalanga wāri ai ane winga i le au sa malua lua le whina o Stephen Crichton, e ta alo e leisi ta alo ngai loa i le au sia le suenga Champini po semi-finals, o le ta amarsinga like le NRL Australia, i lana au le Canterbury Bulldogs, ma le au le Penrith Panthers, i la sa e ulava i ni matau, o lona toi a wai le ta amarsinga wamuta. O le sui o le toa sa mo, ma le kapteni o le Bulldogs, sa whiria de wanga tama whale o leo i lo whanu mero lusu tonu le sana nafi, ma tuuina i aise ava noe whaona mawhaia, i ona ta alo i le ta alonga malana kalapu momoa. O Crichton sa wha manu o riele tapu vai le ta alonga sa whai ina ilana au le Melbourne Storm, i le whai unga le vai aso. Le sa wa i elu na vai se e vai wha pitopo le Moon Boot, malu i le toto. E pitai, o le asuna nafi sa wha te ia ina o whiwhiria i a Crichton i le au le Bulldogs, i le au lau tele, le au whale o le olo na winga, e le o te ena le whaon ta alo. E rusai marili poti ale The Daily Telegraph, sa whaia umai Crichton i a mea umalo na power e waweo na toi marui aro na vai. E o lava fo ina le whaio se moe. Ta ua foi, sa whainga ta e Crichton o na tuore no whanga au tuore klapu talon tu e tau nuwane i ai mai sini, ma wa ai ele sasaino na tino i san tom whainga, e ta alo ai lava whasana tau i le Penrith Panthers.
Talana le yaso Maria le tunu se you malau le nei. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.